pantan say watumi anya fufuo bi abayawe na watumi adidi agu Oforisuo asra ena asem wa meka kiro nyina ne say fasida ema krupo twedi ampon wakutwa nsu a ne nan enka nsu no we ye Sompa Asem Mpe Nipa de asantema agi atum de Ghana man agi atum de wiasema nyina se ye asisi sema po menteme ho ase ano na de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apa ne pomasi bre na ye de ama kama okoduma samo wi afidie Emma tromo bidie kope bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans was sikofans ideas pimpo was so poor bad aduane adia na wo jeje ne ba na meka cho se bronya chibosomia etoso eduba akono ne da etoso aduenunum enene 25th November 2024 Krupo twede apabasa yadrom wakutwa ne nan kanso no ono ene boss adai Timothy Newsum Sapresiames seeking the kingdom of God first and no 10 shall be added unto you. Yan hwewurade ene ne tene kanen na dia kanyina da wo de beka ye ho ewo dwumadie we so and now beto omuna samwanka sa ena the nation's anchor of Alumba obetene nka ewo dwumadie we eso ohne yire maame yeboa akua asuama bronya boya abrewatia obetene nka ewo dwumadie we eso na producers awadawuruma odi bi ato apaso na yebetu no sre ene abasa kwanta bisa Isaac yena kwanta so twemani na so hwa ena yebegina kokko search Fletcher omaye krado enya asem ketua kra na wukọ master control room so a safo kantaka semprimo bema machoman no Sompa machoman no wono na dawroma wone azuka ena yenam social media application so Facebook and YouTube and Twitter nada subscribe say afufro hwebi na wontie bi emfa free ho na wukọ Sompa TV demo so a ekoba jesi obo adwuma sa ena David ka kire wo bi omunyina ka ho ena yedi atwaguo ewo Sompa TV no so no kofro bofo mpa bema asuketu am yipabre na Osei Aboagye Oforisuo funtum pa katajie serebia bonchina na atwentwen kodi ewu atwam yansa ne akosa me na mete adwam na mde Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansa pia wo se kampian swedro driver ena touchline ko a ena yenena nenam womna samwa bibia bokode Oforisuo nya ba ma nya bibia bokode kase woni atrane ye yawe ene ye adwada meboa enadwo ai se medical ka cho se nyosa na eye nyankopon hwe so abeto sa mede na chese Oforisuo na no meko memenda no beko asin fushu fushu na awokra sa na ga ai of mama kromo sa asin fushu oda akemoda mu no Oforisuo amani eji amani ya asin fushu na akwa na so oda manu na fumo ye oda no Oforisuo ye besre ye ko oda mum ko oda efie nya asin fushu anya asin fushu manu na fumo ye ano fumo so de wo Ghana hapa bia no time fumo wa wonti ase no de ye mekan ige ho ye ige man kan ye kra Goma da Oforisuo goma ya do. Mese penphobia no fo. Mese o re ho a ko TikTok. Mese o ba stressa. Amanphobia no fo na adwene mu a wonti. Adwene mu a wonti ase. Eno ye de ya. Oforisuo. Said you. Said you abobi ni aboye ni o. You me bi na aka me yi. Oforisuo. Kwa amanphobia no fo na me pese me bobo mu di. See, ya me so any program asem beto ye no. Esu krom so. Amanfo no fofo. De na oni chire bi sei. Ma dwene ho amenti ase. Oforisuo be mo na de na ye ne sa. Hey, betu galam say na so no. Yam ko ba bia Ghana, yam ko ntokwa da. Do. Ya obi an ko ntokwa. Ha ne London, abato ebe jojo. Oforisuo nanim. Akemoda. Bibia me fo Oforisuo me no tie am sisi am ya. Ya se te Ghana. O fa forest mu ana. Me dabi me famanse
amanse ho na yamfa forest mo zada na yekọ yamfa ho yekọ fro bipo bi Oforisuo ne kwa be ni na woni ma reho sem so se ba bia bedu bia obi e constituency bia ne bebo kakaka bo ho kwa so nye na medwe ho sa na sika kakaka ya na ban ya oteso de wabakọ de watwam wo de wo ba ne ade sa sika nyina ya na fa hefa Oforisuo tata meshi o efana go mesi wo ba tikam no kofa sa akwa no so pe ni tam kura so obapon baguza ano fufu ma edi asem kura na ba wi ase Oforisuo Oforisuo me ka se me ka na me tikam mu na chese me hwe ne nkulai wo mu su chese joko na me duro na nipa me ko na obusan se na o do ka ba na me se me that's what they car about we are now got on the scrap. Hey, but it's serious. Chroma company for me so much into about more. Do be ba abenya babiano on any penny for omonwe. The new commercial in crank one sebe e crew. Okay. The nation's anchor. Oh, the biaboko. Idea. Or the inquire check at the mother would you muji dear for sunny. Maybe next week, Miss Meko. Sinfusi. Ma could you body this evening? I'm a kind of Obequasimfus. The Messibia Banjo money. some man can you grandma patch? You can't go via some was 80. Could the Abano say? You can't go via some was 80. Look at you. Say, Omodi are no former do no buy Bemani. Ya credit from Blue Sleep. Yeah, it's our local school near Man correction. That's actually not quite about 80. They say ya cry no former do. Aye, betcha. No, be added. And yeah, easy. And that's when you're no, for penny pan. No, can come once and so Kaisa or papa. No, at a mess. What do you see? At a mess, a kind economy or the woo move. Not just as I are that's so why you come the third room. The third room, I'm saying, so no board, no live. No club back. Asem Mpe Nipa. You better very well. I'm fool. I'm trying to go fast. I refuse. I know when I can see an alien man got to him by my organ. Okay, I don't think ya obi ani wa wapa futu ene atnatene ho e wodwumadi we so debi. I don't think enough futu sema ya de ebra wo no you shall be victorious obedi nkonim wate. Ena futu amepese odede bi ene senso ena anwumre se enkunimdie e wo wafa eno nti eduru baabi a emwa komantu e ma awrenko. You shall be victorious obedi nkonim. Emre bi jafta eko ekon odi nkonim o. Ma me papa Daniel yede ne kotu jata buom jata ntumi anwe no de na wo manfo bi ehwehwe se jata bebu boni dompemu no nkunimdie komo Daniel orofo na no Bible mu no oba bi epeba o na se de abawa hana na nani abra wo peba no wo ko ni koto dwanim ede ne nansi wo bompa Yesu frɛ na gya no chedie nanso so no onya ba no bitui no nkunimdie komano dodo no a ana ati nkunim dodo no a ana wabamu amu asabre ya me no kasai wabon soicha wode pada agu ne ho nkunimdie akwama no ena nwumredie be ne wo hawo ena nwumredie be pa ne wamane a uti nisuo dwira wono ena me ka kiro se pepe wani wam nisuo ne nkunimdie beko ediama eduru baabi ya na brabone ni wa nipa di timsia eduru baabi a wo fura wo brepa eduru baabi a wo so baabi a na ensuan eduru baabi a wo so mo na abupon ena me ka kire wo se sani daswo wo ho madan ye tanda tabuom no jatantumi amfa na no anka no dia ma me papa obedi nkunim ena anwumre wate
abrabon wo hwehwe adwuma no bia unnya bi di obekọ akonya bi so a okọ a eduru baabi atete de betete na wasa so ho na matete ne sayonti no wabam ayabu maame se wo ma wabam ebudi a nkunimdie entumi enkomaw se yakase nkunimdie obedi nkunimu a ehia ma nwenta so se wo wia taso na o se dabi meko akomanim na mepese medi nkunim na nkunimdie achie no mehya atade fita nkunimdie achie no mebo padade a odofo so de hye utirim saade a obedi nkunim maame wapeba ne bia unya bio eduru baabi wadwene kire se unya bia mpa ntino wabamu ayabu ene saafo bia meka kire o na anwumire se yehu atiasie se medi mafo atiasie ene ma asem ameka kire wa ne se jitum na dweta so se me afiwe enko na wieye anase afiwe no yentinsim enko mfia pinu ane aduenu num no mfifi ho baabi no na krupo twedi ampo nyankopon wa choba ne bi wate. You shall be victorious. Ma me papa amanfo dodo no a ene duru baabi a wo yi wase atwede amanfo dodo no a ene duru baabi a wo ka wo ho nsem na sa bambuo amade a me wo gidie mapase enkunimdie bekọ amawo eno nti se wo wia taso ananwumire na adie bia ditimsia wo wabrabom na masabre no abambuo eya ba no me ka kire wo no ma hye wonkuran de afutuo amawo na anwumire se de be hye wafunum obedi nkunim eno nti yanwenta so ananwumire wo nkunimdiem se wakon na chi ene nkunimdie wo hode a ene me ka tro se wo hawa mane bi eno ene wakon no watiti bi no eno ene wakon no so wakon na chi na nkunimdie wo hode a orofofa hye wutirim se ade bi a wo hwehwe a emmaye no ubenya bi ama nkunimdie akọ wafa sayo bam na so weta so na so de wani tukrupo twedi ampomba se yi adom nanim a papa na bema wadi nkunim, you shall be victorious. Obeyi wa funfutrum na wadi wasi mapoma so. Eya me modofo pa say Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo. The nation's anchor. Ya radin shiro ni pa bia wotie na onye obi akase anwumre nso amfa emaye. Especially a serial callers adabia yewi omo freche omo adwene eso ye ni dodo erade onhyira omo. Afia ja se wo jo so tompaboa erade nhyira no na onye ne kase pa metene nka che ose na mi ya me frɛ no ko ja se yampa be 3 weeks ni maintain nka me frɛ oh ne ya frɛ no me frɛ ja se ya futu a de abana no odene na no shipi futu ni nyina se ubedi nkunim abrabo mu no sa na tie nya wo start ne ya wo start ne basa wo start a enhyeden ni ebu bia no so mo ani koso ko ho a ubedi hu nkunim adwuma na wusua na ekomodi ubebere sa no menyaye ntu ho unni busua ni ebikro wanyo obi am wanfa ankoto adwo wa na ade modin bo bia ben ma mi ne nkomodidi ma no se na beboa me na wafa so adane akora wusua adwuma entinya ne a wo pɛ na wunya se ngofo solididi anopa awia ne anumere unko wusua adwuma wunya bitu yema no pa che anumere ne obi adi amanaka but nyame ka che one se ubedi nkunim minim obi a wono nso na wo twamu saa wo kana ndwie wo yefulani ni ena fitani panyini bi so ne nsaza akora wo twamu ane ho ya mefe akora me kana sem na so de 15 years na wo kana ndwie ofre ne papa no so be me man nya sa de o mesua fita adwuma no akwa ebeduru ho ni obedi edene ni obedi edene kire master ya na wo ma no apone kakra de ama abofre one namu ni nanam so ni obedi no obefra ba bi sa wo penti okun ne ho na sana ne ne nyame pese wo de ye ne de aminim afi akora wo ba adwuma within 2 years no onim adwuma kora champion abeto o mo 7 years hwe abrabo mu no ya wutimi ba but weta so ne kan ho ntam se wei adi nkunim die beba onipa bia so wa hunu amane a yemfre bibi nkunim die o ansa ne yanka so obi di nkunim no okokon
ansane enka so obi adi nkunim no afa ya omu ansane enka so obi adi nkunim no atofom ena obi ahwe se won sori bi eno na so sori a ye ka kire saa oni kro no se wadi nkunim abrantie na madwuma within 2 years na woni madwuma chen wona okoto se wonam nyina talent osuru di ja no ndi adwuma ne master mpo be ye be nwene ne se no ono de oda adwuma mu oni ba bi da master kwa no wakọ ho onsuro se be sei onwene sa adwe no master mra no pa no na ade na no omoko na akora na so master ne nam so de odo be do no abe na nyame ncha de master enya esika kese na so no akọ kra engine eba de oso onyo obi po de adwuma no be hye ne nsa akọ be to nkofo wo mo be to om nyina so nim se wonim adwuma ti ye be ye ne se fa ni die mu om se mpanimfo ba misrem bibia ni because me ni ha mo consult na adwuma krom betena ho nti wono a oye edi akire bedi kan me pesa me ka cho se nkunim die timi pie obi aboboa no utire nya wa wale mu a wasu nchie se woni nkunim o e bia wo mfini ni Ghana ha enti na obi afa wa no obu kwasia obi afa wa unim se o wa akoma papa wadwuma woye wutimi du sika ye aduane ma ba madi eta wugu ni kom emma ni bi hye no ho hye atade efe toto wo chika ho nanso da bia nkuguo ubonwa so de wasi kwana no no wadan ani eno nche so obedi nkuguo za o one day pe obeko obi aye one day pe obeko obi wedding yesi ne bra no mfra America ba ye ni o ubozu obi ani abo so na afa nkunimdie no apie ye nim obi sa o wadi nkuguo wa brabo ni musa wade ye kwan so o kwa yie keke koshi abema was me ye ma de nkrata ni a starting process ni aye ni eja ne hoko within 1 year na ne ma fa na ni kuna be fa no enso so na nkefie o firimu na nkenkeja eno ne ye ka chose nkunimdie wo ho di na ya ona ba som se ye wa ama nkunimu ma ni owo bi dada ne ye nkunimdifo dada wo enti ni ono wa ama ne owo bere ni owo ntwetwede no ono na celebrate se na de madi nkunim enti mesrawo ubedi nkunim ma bonto yem na fa ne abanim awale na mawale ni sezia na trouble bebirebe no me so hwo nso ketu abi nkunim beba o ebre bi beba obete ne ho ase be ma ne behunu se sa na tie we free different bag and osa me samete oba ne behunu se o free different bag osa me tie ase ubo za fe dia ya asumdie ne se die ofi o ubedi nkunim memma mpepere hu bi ma mo keka ne ma mom nkunim die ba o kire beba munya wo ni bi o mukonya ba ko be so odan yare fo hweka ne ho to na na o yare ne ho to no ani no o yare afi papa ni ka prada na kanso o ya pa ba se o be ya do ho kodo ni fie na nye o be ya pa ba se o be to yare fo bi wo mu fie ndie firi ho e ya da ne ntokwa mu be di nkunim sa akra ni be sua de abaye panyini bi wo kuro yi mu a sa mre mu hunu yade biem ne mu hunu aniska obeye man panyini bi wo kuro bi a wa mu hunu yade biem ne be hunu ayeska afi na mo wura fise obere bi atwam wo ma mu problem no ma mo hawo okay ubedi nkunim ma bonto yem na danse bo a ebeduru ho yawo no okay omna sam you shall be victorious voice obama yen che ye tiefo ne yahwefo asafo mu like Peter na chia pa baby awo bia keadu gas oven papa kan obedi nkunim se ya na yakai no branti koto bicycle wan transfer say 1 week gra no be fa koe naso na ba mamu na bicycle papa bi dia eso na kanade ba ko ha no ba ko pe kwa ko bi antuma ko ye na de avoso don't on da koto biebo da no pesa de chintem na nke ye de pim ma no eso ni nyina chi odi nkunimu avoso be ma de na menka o de wo obedi nkunim megidi ye se ene sa asem na odi abai anu odi fosu edu mebe wan hwe ya obelusu ye ne Ghana ha pa de wan hwe abelusu atifu ntini ye pa asem aye kan obedi nkunim to guess obedi nkunim no wan hwe abelusu winter so ofosu nyini pa bia ne timi pressure na meka sa asem we si obi a transfer them so many years opekunu watran ho babrewa onya bibesi samre foso nyame ampata wa bambebu obi beba ne ya maka besi ye nwa mai o mu hwidwam ya sebe wo mu hwidwam sa na menka no wan hwe ya obeka ne sa na wo de woni fam o mu nyakunu e chen de o te awade na ase ebinom
Ofosuo wan hwe abambebu easy awu say ya na drum be betima group nipa betima group kwa na ya chinyije we sika chen we ne ka fe chen we fie wasi ne fie fe chen we but ya na ye musa say nipa no e do fiti ya no be si fie nipa be retire so e be se ye jawo mo se obi ameka kwan ofa so de ye ya na no say ye ne aye bra e bibi odi for sama be chan kan de na fa yesu enye easy Ofosuo ampa ye gitum nipa brabo a hyase ye wo to nga no Ghana ha de Ofosuo nyame ampata ne ye ko wo to bebi e wo ye to ye mu bia ne wanya nwenta so a Ofosuo wan hwe a wonsa be hawo ye nipa bi okure mu a krono o mo banye wo mo a pressure wontimi nipa bi wo sebe ba sibira ogegina ho sebe nya de open no se abrantie bi a sebe wo ba be fa na wo hwe oba wo gina ho ono aka ne chimu se etimi pa se nya ho kira ko be ma we na se so bedam so Ofosuo wan hwe ya obema ne afa baabi enwinta so no enye so easy ba ni nyina chi ya yen kai se ye kwa sori a sebe tetefo a ye soma mu ye bo mu di kan asem no ye chi bi wa anwam o ye de bi shafun no o ma fa ni easy sa patachire no o mbedi nkunim enu nti ya na ye tufu se wo de na wo fi se den no de wo som no no ofamu ne de no so kyen wo de ba fa na so onya nkunim de ewom emu oden maami ana enkoyi a ne banso ni made a ne bai sabi yekoye exams wo twabubu a machine maami chese wonani nawo oni wo bia akura sika ne fie nanso nyame de bibia sakura na dwum se wo memwa ben kura na bia hye atwa oni ne bai di nkomo na kwasi watwa yi kwa ben na obefa so obeto aso se ne nyankopon hye kasa bi ahye nkrofo bi afom na omutrim Mami wafum no bofo tin no se mame krofo mpanifuo bi de ka aba wachi wo fi o se me na me da buhwe ho na me no ho na me wo no so sa mami wo mo ba sa se mo se nipa bi hu ya na akore ya chim gya som no ese obainti eno na akoye se afunu ponko bi ana ya mantam no baabi no nka ho ese obenti ne ba ya tenenka sa korei se bi obubu machine watwa na enso ni kamafo ya soma se ya mefa no ma mi ni ne bai esu cha ne bai kwan Ofosuo edu me bia ewenta so na no den na enso ni nyina ne ntimi nya ye mpa ebonto agire ene obi a wotie me emu oden de ne wan hwe ya obelusu Ofosuo Ghana ha ene atwetwe emu amane hu na emu sede Ofosuo bronya beba ya Ofosuo ye kanyanka ne sebe eye fense kunafo yi misi obi besesa ne magudem atum because of your wodi ekura ho odin anu odin wan hwe ne sa ma kwa we nam so a obema ne nenso de ne ye ka cho Asem Mpe Nipa Sompa ye ka cho no me se pomodin koko wanim nya renta so na ye dan ya me se nkontompo be hura di kan na yira nukure eba be sano Ofosuo medasi. Okay, you shall be victorious. Ube dinkunim abrewatia. Ofosuo beba mame na asena menchia yetiefo enyina dana wo hwe senia eye Matthew woman eti donkunche moduo no nsia no kan ya was with God all things are possible. Ebia wote ho enema ebunkama fa so woto ani hwe benkum ni fa Yaw Osei wiye no aba ede amount esanse enema na wani eda so anase wani ehwe kwan no enye no na wonsa kan ye ne wapre se wonsa beka wa abrabom ama wonso wani jetimi awie opeye no Ofosuo bema etoda bia ye digidi be di akira be bra ye ho anso no na akwa course 90 adwuma ene akwa no wawie ye ene anwumre kakra ya mede bema yetiefo ene ya hwefo bibiala waje ebrani adaje eti edwumedi Asem Mpe Nipa ene say behind every successful person there is a painful story behind him, and behind every painful story there is a success. It is say yawa ma
enya ade a enigye beba osenka 40 miensa na ka kire yen ebre ena nyankopon de ye na ade sanso na kire kronkron hwe mo fo so bema ebeye osa akachi wa abrabom esanse wa fefo ya wo no musi so no asa wonu manya watwinya bi ena wo matimi de atumi ka wansane emni ka wakwaye mu ena wonu ekọ wa abrabom jawo ena ade asa wakwaye te se nwa na asa achechede anasa dandando na na ode o tefa ko awon ko wani mu adofo so bema nyankopon sometimes me say ya wode yekosie baabi a wadanfo na wo yonko ne fa ye no wo ena akofo aho a ebi anka wutwa won kwaso etiawa and it is sometimes nyankopon de yekosie ode yekosie or prepare for a glorious time bi a eda yanim na ode ye pie wani mo nyamu ewo ohyen mu ewo abre sum bia den timi nkata yenso enti eto da bia ya na esum bia twa ye ho nsaban ya hia eya na yesu wo ye nkete na so eya si yanko awurade aden na me ye kristo de na mafiri me mu die nyina me ye mozramini na me se konheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam me firi me mu die nyina esom ne me bo me mpa ye te se de sefatan so no still wo ha no do na edoso odofo ye ka cho se ansa na de bechine sum bansa enti esum ni firi ho a adechiye na eba obi ehun ye ofo so me kai se me ba wiase nya se me hu ne ba ko pese daytime esum aba no eye season bi edru wa o ma na atene ba ko no krentensi daytime osumenti me nkata wiaso se ne nyankopon Genesis obo ka na asem adebon mfiti ase ho no na wo se esum ba ye sanso so na ehan ba ye na adechiye na wo frɛ no ehan no se ba entimi eni ya na se esum ni ntimi ni ohan ne so etimi ka cho se nkachi se nia wo sinam wo abrabom bia no ka cho ho se ede bi eba ebeba be ye wo da dakro be ye wo da wani da so ya asa no nyankopon ede niema na ka wo hwe animu akwan be se mfie bi se de oho no wo de dakro pe be ye de ama ofi se mfie bako na sa afi bako ye nani so be se mfie apem so nani so dakro dia with God all things are possible ntinye didie eni arehemu ewo nyankopon mu ne fa ye ho nto no so perseverance na wo ka ho asem no so no yenkita ye mudie mu ema abrabom hwebo no empiepia ye tikọ na mframa we no yesi de wuwu pade aya na nsaka ye kotu mampama mika wa abrabom a wanhwe ya ne akoya sase ye po ye se by force emoja ene bebenti no yenya toboase ema ye ho ne yenya brenso so emawurade at the right time onyankopon na beye niam afoforo e wo ya brabom am ye nigye nso atimi awie pefo so bema mame na aseme de ma no asiase no enu ti eye dan ya brabo no emu beye dene enya da bia na wo betumi enya asikyire ade agu takire maso duru ba bia bari mako na ayo ya obeka se nyankopon kora pa orofo eduru baby abrabo no beka so kora no nyankopon wa moyie amafo bi tai ekasa ne masema meka nyina ne se emfa ho ene yaw bi a obefamu be yinkunimdifo you shall be victorious ade bi a wo pe na emma he no bia na awurade ACC e de amawo be dinkunim wate 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello yeah Osei Pizarro no bodo kikes maton kan dada Osei wa Dauruma na men son akonenso na men tia santinera to for Osei to the second the King Solomon of our time na men go for Israel non to come sanse na adrian chedian na ko podi abun no na the president did assist to the bay should be next time somebody na boy bra na Osei make come assumption and na abamu asem Osei da betu ayadea so nipa bia do so hu se ye ni peyin kwa e klasa si should be e de ya brabo no enye de sa kusi miye sanse penika se me se ahede enye de kusi kuna e tibru ba bia de papa ye ya baba no Osei asu se nipa do se ne wo wie ya sia ye de tu hu na wo jibie bi se da chi mo ba bi ono so de tina kaja be yishi amana brabo no na ya na e de nanso so wo jina pinti se nyankopon ogbo so gba asase obetima fisa brabo
adeɛ bɛkyi ɛna no do adeɛ bɛkyi na nyansi abraba nko bia bɛda no so na Oforisuo adeɛ baako sɛ hyɛ ne so sɛ sɛ nyankopɔn ade bi wɔ de ma ntentam a ɛne bi ɛsɛ fɔ pɛsɛ wɔ de ma mpanimfoɔ na de bɔ hello baby afrefre wudi Mkasa fi bisia. Mami yenti o. Ade sister Mary, mwakasa bebe ama atoma kuma so. Ugada awo aminem nensori aminem wo pusia no anode. Oh. Ba bede to wa mwakasa no atoma kuma so bebe. Enga membra no sha white na labodu kuno. Me kasa kai na atoma kuma so pa. Asa aware to me show them a donor kwama a do our shiny gain and so variation. No, Jawas. One in crime and I am the pan. I mean, some will be everything a commercial program. No, okay. Ubedin kunim. Hello. 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 Baby, I'm free Woody. Oh. Hello? Hello? That's a good evening. My Joe, baby, I'm free Woody. But I'm a so the family diner. Rejay Yanko into you. But I'm a shame experience that can be poor home 2020. I will see you. Now, yes, that is a shop. Container me juma kakaka September na konfo beti si no so so man da me pin kra oh mo fa ni ni di dia so ko ni jamani da so ko man ti fi wande mi ho ni da bi tu kan ko sa ta ka en chanen kan yo hana o friend sani man am ka so ni so so Aboagye from container to store. Okay. Amen. And untino okono die obefam ya no obefam nanso so obeyem kunimdifo. Hello. Hello, good evening. My Joe so katachi baby afrefre wudi. Mbajo me katachi akra na me shamu program me pa Asem Mpe. Okay. Me pacho me say me de masam ka kachi mani. Me ne oba bi na TTN. Ena marente da yamana me pesa no wale ne baba ni ye nano mtoka akaba wase nika me patan Twitter ne sa yenja na me se mama me futo kaka ya mo fa ne number no na ye ne no ebedi nkomo akiri ya asem o ya asem papa ma ne me ma patan na yenja na se nika me ma Twitter na me se mama ntuma kisi ni no nanka ya yenchaso wase davi onto mano fiska ya fa number no ye bedi nkomo wate okay hello baby afrefre wudi katachi ni kasa fiti ko mu fusu na misra mu pa da mun da mu kese amen enani mi makas mam na to makuma so papa because ablabone ni is ufusu du na na mabusu so pe mo fi wo mo no esini na konkwisi aga ufusu ya misra wate eni eduma mo ya ma o man Ghana ya misra mo pa na onye mu kese bye bye okay hello Oforisuo yeah media me tongra na fringrizo Mr. Enoch Collections aka Nana One Bakope Oforisuo yeah sanga me yes am mfere o anti me te wa na honhom se da bi so timi fere okay na ni obia ka bia ye me credit ne ma obia wo studios ho ba Oforisuo me ka sem bi a kire Sompa fo nyina asema me be kan ni tie ya na so wo se me ka Ghanaian movie aya ye hwe once obi hu timi kire na se movie ne be kwa wiria na wonye sika nokre abrabonte sa of yime papa mo na asam waka asem bi 100% he won hwe yi a ebe ye no be ka bi na so ube wu onyem enti nyankopon ama enyansa enti niema bi wo honom a
ni e was so sore koye no sore ntem na koye Kofi Kinata o say who bibi ya yen temper because cemetery ho no amanfo de die so bebre na wo cemetery nti ade bi a wo ye no soro waka na ye nyesa wodie beye ebeye ye nyina ye beka se hunkunan na so na live be kura untimi ntua ni me ka che nipa bi a wotie Sompa se ade bi na siwe ni so apese wo ye na abrabum mu no sha ase ntem na ye ho adwuma na amansunsanso papa aba wa abrabum me da ase okay hello good evening. Majo so katache baby afrefre wudi. Before you was the and the Yetio. And the man Okay, yetio. I feel that Namina Duma. And the politics no more there, Namina Duma. I will not all the way anyone to get all the way. I have many politics. I'm sure any politics are some. Yes, there were. Hello. Baby, I'm free. Hello. Hello. I'm sorry, it was the name of the person. Now, I mean, so, I buy a location. And I know my day, but no, into the area to Obani again and nothing to send a year for okay. Because the Vietnam they share about it. You may I don't know what they know from the age. So the boutique because no some medium is she and my mama planning to. I ain't a can't and I say we are there for 2 years. And I confirm we are women now ain't gonna go now in fact problem we didn't say I'm going to change it because we don't need money saying yeah it's all going on no be a not taking money in and the same question and what have you in fact not in the same now as he said we do for the abdomen vika crack we do a container this in the now for those I can see where dinner task we can die after it's one man and sit down then they change we are near Manisaba containing the status make no Namaka. 23 months to do and the nurses and the qualified say, baby moon. I'm Tada. And I'm here, say, now my smashing, my close better because of my own use it. Into that bomb was it. I'm tired, I can't, from the south to that contain a little feed the vessel. They say, my sister on the tour and was in so be and woman. Emma, hello. Baby, I'm free with you. Okay. Yentio. Who free TV no na yini komo wate. Hello. Majo so baby I'm free with you. Okay, yentio bapa. Okay. And then master na I saw the number now you do community. I mean ti hu kakra kire de be na ma wo bresa maame papa we be you say the time we go for na to ya we shishie because you need to see ko le bi ta ko ni ho ma high we mean ya wa go ni bi and you come so ready. I am not just about you. I want to tell you guys in a more. I want to know what I see. Asem Mpe Osei Aboagye. Ma me ye fa wo number no wate. Se wo se na watwi we ento no de. Mesre se yifiri utiri wate. Na Yankopon dom so no nkunimdie beko ama wate edwanya ntuye die eyede ya obeto nyoma wate ya no bedi nkomo hello
Yay! Give me a book out there. Come up, pa. Then I say, you dear, and Brian said that the boy, the loot of water. Okay. Ofosu, and then the media, why come up, why say, about the salute who come up. Ready. But you come your country, why come up. Ofosu, that can make a say. Oh, wahiri. Hello, last caller. Hello? Oh. What of obedin kunim wate? Emfa ho ene baby abrabo no ede wako akọwiwie. Hello? Good evening. My so last caller, baby, I free udin. Oh. Ye for friendsia. Ye for friendsia. Ti me papa ye nua baya wo frɛ sesi wa mama fo sanse se abrabo no obi di chimsia no ka se nyame anye ne ho nsenkyere ne ahwea na wotwi ento no a awrehu yi papa ti nyame ya dom a maame ye no bedi nkomo kyena wate eni ho bone enka wa no aduro na hyebre sesafo eni awurade you shall be victorious. Asem omnasa mama ama mafo Oforisuo bema ama mafo ye beka che maame ne se ye ni da ono nso ni da na mom chiranka rade se utimi se onye obi a wa frɛ radio su kura na oso oni obi o kana asem a kire nti nyame ne ma ne watima frɛ yen na onye obi a wanya obi that's it ene yen nti se wotie ne yapa ne chew yen sadansa yem sa asem no kan ye no on twensan kura na normal bi ani pa bi afam be si na wo ka say e program obi say eduro kura si ne nchen anka obanuma no tie program wajai short ya say nti e be sey maame no nyame adom Oforisuo mesre producers number no nyame ye pon kura na mo hwe ne frɛ ni nkomo na ye hwe na menye sure say nyankopon be ma na basada. Okay, yo tetetu e dia bafo ye babo ye ntaba mu enadwo ye nam soro ye sai enam fam ye ko computer so dwedie emrasisi ha. Comes to chicken, the good old days are back. Why? Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana. The Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy wherever you are. Call Boris B's Farms hotline 05 444 444 53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko.
Ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops are a war man. Freyen it was 0244-017-556 and now 0266-593330. FDA at the Abedian Cratway at. Okay, where some Asem Mpe Nipa? We are smiling say a year. As is a mapo menteme who say, and not near the bedan, Jumedi we are near Penipomasibre, near the Ama Kama. Do one and a dinkunim, a war yensano, and Asem Ketwa. Na ye kai wo manfo se eye sompa ache de odofo ansana de wo ba na nya trans de na nsoso yenyi bi famwo makunafo yenyi bi na yemfa emwa enkoda nyankai ne omo asem emobo omo asem eya eye ntoma ne de ma makunafo akata omo adagya so eye mo anwa tin tomato suo sadi ene de ma nkoda yi no muso atuma de egu omo furu so asere. Say Yesika Sempa, the Momo number is 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990. Na me catch will say or be more to no. Safo bi Nyankopon de be ma na de bie yedie punu wa bra ye kwaku wira emfiem pinu ene aduenu enum no obeyem konimdifo. You shall be victorious. Omna samwa so mpa chede. For so be ma ya beda atiefo na hwefo nyina se enne me hu dwuma de bi wo soro ha ewie na menim msese no mo shi t-shirt at the cro e be se ma o mo fia se bibisa aba o mo fe de ne mayen na boso ba ne majapai because e kufu bi enso kondo se de ye kan kombe ba na ya na ehwo hyehye na obi wo ha ya na usuro ye bie kwato o se aha se wo be ye bibisa bibi esuro bi anim so ye kuo se wo ya nkran se wo ye obi biara se ka wakoma se mo frank to a se bo ma mu ni agani na ye didi amom bie de no se ka wakoma na enka wakoma so na frosura na fa bi be dey ebeboa wo mo enemi hu se enoma enya adeketwa e wo soro ha na mani soy emu bebrebe ene anwanom ne ade ofoso minim se wo hu ya awia no ti aha sa woni momudi on omo de be che so omo yeku omo de be che nyanka na yi nyankopon hira wo mo enu na yeka se ankurankure maami asema na frei maami ubekom no ekunafo oni obia wo se na wotwi kura se nyankopon sakre ye betimatra ho maami de bit kura de chance enu ti ne ye bo sompa ekunafo ni nyanka ye bo ho dawru se buronya ebeduyi do obi bedi kura den obi de awerho ne ne ma na ekose dem na ennam so no mo so nsanko ma no edomase noke aberotia Also, Bema, him as upon the deed of money when no mobile has said the executive ladies, no, Mayana one more say. Na enye crash and some farmer for frost by obeti me to an among ama one so and so a mercuna for in yan canning mission said by ya bronya imono one so when ni jebe we pay wa bra ye didino umbenya duane di na ye siesie hono so no one so enfanta de dada na so ho pansa entna tena fi for so bema yesen toma na wanta de ade ba ye beje mo anwa sentimentos ni biscuit ni ade nyina na bi de ba fabra sika krampo na wa enofo so be ma de number ni 2 dwa no esa da tv no so 0598 559802 ode ba ye beje na yada wase de beba etara one media anase blessed foster onyankopon hira obi a wa ye na adwen se ena nwumre mpo send sika ba no wo kira nso no ebinom so so atutu anamode won ye ma ba fiase no medase no okay the nation sanka some patch deal ya yes lo ni pa bia se aha no some patch deal ye je emu anwase di kombi bibia le beba bia ye beje sika kan ho ye ne beje ntoma ba kan ho ye ne beje fa de blanten to ansa na bre na so na nshira kan urade na bibia nkotote ya okay the obana nya trase ebre ni ya fa papa memo akwaba nipa bibia boko de me adom udin de say pato ya from Yaw Jaban free hin ne baye kumsa dom ase e ben kwansa
Efa he akumsa domase ben kwansa noke papa na ukwa no wa se ukoto se kusi wo pie wia na chese ahokyra ba chino fo no aka no wakosam ne sin ade abeda yese enko mo yi mini ameda ase ichi wati fo yina yewo nsem yekuani na man bia men dihye ani da hoboni bia wa ya kyerɛ me enam sem de bedam esanse mo de metem nkampa mo no kwafo asem wo afa duma si jase hinen mo anka no kurenti asem na yewo me se man no America na sem ye fere na na badu ofiri nkwansan kuru keto no bi so afro ho boabe ho odi ho henen bi na men ne dihye sie na men ne di no me de me ye ka hwu nko a ena won so adua anka ene amango akese ni bi na ni wo ne se adua anka ni tia na adua amango akese ni so tia ni nyina men ne dihye na ho an me yema dwuma no na nsam komafum ho de me ye aburo wo aburo no ma metenka bi se do mo isu side ho me de man pam ya sana me ne sim ho amana no me bia wo sie ni mo no eno na san wo twitwa amango no aha mana me cashew no bia no okay aha me ne sim ani di ba ko so no yes ana efre no mo frɛ ne sei amana ayo ha de la no di me ne sim sa ko sitia de bi wa no apare bi so no wa twa na sie kura to agu de doma no nti ho so mo wo de wo ho nti mi ya dwuma wie na nka me kopa be de ni bia ba fie me ko se chezeme ne sim de nyina ase ho die ba nsa no onso wa kura bi wo ha sabe sirimfo ne to ho na me ko nko bisa o mo se na nana ba ha ne ne san wa ba ha ne so ku fie na na ti da bi okọ akura bi e fere obisi okọ ho ne ndem ko ho nti me ko no ko to no ni bisa se nana wonu akotwitwa mama na wa se amene twitwa na ye mama ngoso ne se na ye mama ngoso nti wo ho kwa so twitwa wa se amana no kra ye me de kasa tumi zo amana no kra ye me de nti twitwa o se ne dia o se ne dia kra se ni wo sara kan kra nta amana no kra ye ne de enso eye wo na odua enso me me bie wo do so no ho me no do asese sama de ne me bufu no nti me ba fie na me hwe se e bia nka obeba be kan sim bia kire me nti me din nanum wa ma na me de ho asem ko dan ayi akura bi so wa France nsa ho committee for say ni na ya kire me di ba kire me say ni fia da bi na di anim sa fia da no e frɛ na ehia no so ni wo TV no so a aha yes na wode do ma atwitwa no enti fa ko ana enipa gina ni nyina na kashu no amana ne bi wo ho atwitwa kire say mfa say la we di atwan sa ko siti a ende wa say ho nyina ma nim enti me kwa kura so bi sanza no a ba sam de ko dan sunsan fo no me hwese bi anka ba ka sem pe bi a che wo de ko dan committee fo no o muya di dan no fiada anka yake sen ke be kwa hwe no me wo ha no fa ne man bi ba mfie sa man no duma se hine fie hwehwefo o be no si jase hine se memra na me nkomo bi di no enti me kwe no na me de ko me se bi adwa to bi no de aba me kwa na na se sa na na se me na ni chim tawanta obi yo nti be mra me hwe ma no me so o kan sa oboa enye tawanta wa me masa se amadono madua ka shon so dua mango bianko bi asase so da na me mama na mo no akotwitwa na na se me kan sa me boa wonti ko bia omra wa mama ne ndi sa de a obema nipa akɔhwɛ ndi nipa obema ba akɔhwɛ no sa nipa na osman man ba mfiwa no pa no ya me kan se we duma se hene twirefo no wona duma se hene chiame enya me kan fere fesechi twirefo na fere fesechi ena chiame so fere ko krom no kan kire be sa de a ben ko hwe na se ne kura na be kan kire no nti me fa 5 million bra na man so 5 million bra na me so me kan se no kure 5 ndi me nya 4 na be san se me ne me kura na be ko nti ese me fa ka ga so ka ho nti me ma be 4 be ti ase ye ko nti ye ko no gidi kan e ne man fa so sa ankrofo mi no ne man fa hie no so bize san se me bi ena menso eduru menso me ne mma no ene wo mfa so nti ewie ne ba hu se ne ma no aye no wa mfon so nti e ka kire ne se me mama no de opar ho no de me ba me ka ho hwe na mo nie otwa na se ne de me ba me ngine bi face chi no ne kan sa asem kire mi o afi de o do choro no wo se fe ne se e fe face chi duma so hene fie twetwefo no okay ha
no kan tell me say me ba ni watwitwa na se ndi bia me ngine bi na ne opara ho de ho so be ba behwe apa ndi ne sa bi nim se ho afi nana wono de ka no kwe sa nkrofo no so tena ka no mu ne be kwe minin komo ne oni be di nti ye be fi a ye ko nana no poto so a be se be kwe no be hunu nipa ne na manana san se o man ne se na manana man se ne cashew no ye ne de me so se cashew no ye me de ndi ye hunu ade na so ko di si hiemo nim se e mon kan no kre nti gise nipa gina fa ansa no ho se de ne ye meme de ana ye ne de de ka kodu no ma ho se de bi ye de ye hunu se kodu kire sa ne ma jase ne se sa de a onu an kasa be kwa kohwe nti na de chi ne ye ne sankrofo no na me fa me yire panyin ne me na baba ko ka ho ye kwe na me kan kodu ni si opi minu ye de kure nim ho nti ohunu ye afi koduru ho jase hene se no me de ni me hunu se kodu de ekwa ha nti me che ne betu amfini na ma nso mango na bam no na twa bi na so amana ne aka zo ma twitwa bi nim se nana asem ne ka no protoso no dike se sa amana we me de man se ne de nti so aba hunu ne se wasenye sa ndira me ba ha ne sa amana se ndira ayi jase hene jase hene no nti me de me hwese hie no bedem ama asundua ba nim so kan sa da asundua ma san se ensem hunu sa amana we ye ne de na me de wasenye ne ndira me ba ha nti wa eba nsa no na me yire na ohobi no o ma sunsu se nti wo ji yasa se ma bi no o ma sunsu jase hene se wa sun gwe ti juda ne yeko na kasa ne nje mo me na ba kwa me di magic kwe no kan se nje me bai me na ye kan me no hunu se amana ye ne dia na se ye wo die ye ma ne die wasinye ndira mba ha na me se hire no an betre ye sara ne betre hire nzo ni mo ko hwehye no nananu a otwitwa akasho no gu ye no okobi die no kan hodi wan kasa hoinde wan kasa jase hene ntumi anka no o ma positive aso te si watwitwa wo kasho no se mama positive aso anti apart from jase hene no wa ma pani bi so amam mama bia aso anti na mamba kwa nanka onso mpese otia anka wakan bi mam se dwasi kurinti hene ono ye menana na mko dance nana nya esidi no ken se sa asem nanka me dia ba no sa nkrofo no ano ne bebe kan asem no bezo ndakọ kan asem ase ne nti sa dia mama police on koche no nti sa dia ne de me dwene ho a se ne osi ye me hu se we nipa me ntin kan asem kra kese nti mi ka me de ko a police for me no ho so be kwa ya ma ya se kwai biso no se kana ma police for asote sanse de wo kan ye no kore se wo dia no atwa agu a wanyi ni ye oni wani ni ye o ye kan bi ana nana mini e kura fere ha o ti asem kan kire no wan de no kure pa se wa no se ke za se bi umu ade so no na kaza kwara fa kasa no nya ade a eso ani o si e fere no se nana badu boa ben hin kuma no bi ono wa ya ade de se bi o ni skend no munipa pesa mana me madue o ono kire se ono ne dua ye wa ko sisi aso ko di kire se ade na se ye memdi mu so ese jase hene na ntumi amfa wa kan no kurinti no amasem no ntwa this is ko ye no nti na ne baba ko onua o baba ko ono ye fere no kamada no fere me kan kire me se binia asem ye aba de no kure pa asem pese be banasa isan se munu di hie de kan pese nka so bi mra montem nti wi de jama nka me se ti min jama nka o mra ono ko twitwa ma de agu asa gimi 4 million akohwa ade no min jama nka sa de min jama nka okay enunti cashew no ene di ba ko amate se frɛ na man o ko twitwa agu ya asem o na enka ne se ukutwa koku dua ba kokora to fom a kwan aban do be fa so no na nya asem keto nye ne a China for money to say di mimene di omutu Ghana koku egu no yanko ne ne Kitima Herbal Center entwetwen komo simadu so emra CCC pania utwitwa akasho nugu ye no ye be frɛ na homa so wa mfa kora no a ye wonene ewo ha oni producer entwetwen komo Kitima Herbal odofo eduru baby a organic no ehu hia say ye nom ye yankasa ye duru ewo mam ha no habandru eye adwuma yi papa
Kitima heba papa we minino pa na owonuru se Kitima owonuru papa papa we ne sa baba wa bi yade wo boase na wo se na kode na seda de bere papa idie ne siye asem fufuru me kai papa me kai pa na tia hina na di agina mu me kai pa de man o man na watwe mienu ne ho to no na nsakra man nnan so asa na nsa nnan so e no mo fresh e no ho ato na o ho to wa sabra beje necklace de aka ne nyina na no na ye kidney papa de duro no ma ne koi o se fa kobra me pese me hu se duro na enam na ho to ni wi o ye kokko gu afa so papa si sei na papa de abufu ba e na o se se wa anya wo no de ono na ye na aduro obesaje ampa baba wa na ni be na wotwe kwala eye Kitima na yes ade na wa be fia mani agese amama ka Panipa memo akwaba ya aja ene de na wobdima atiefo ho adanse ni bi na madie no Kitima ha ba center de Jesus de woni yen na wo mo amate yen ka de na Oforisuo enya Asem ketewa Kitima ha ba center ne de aduro bi te se gonorrhea aduro e de abaga na ha amamfo tu aguso ene Ghana fo nkumpo na atu aguso Ghana ne me fancy abibrem ha fo de o fa Cote d'Ivoire ana se Nigeria Togo fo Benin fo nyina atu agwaduro no so ehunu tampa gonorrhea aduro no Ghana na pie de nti America chanom yanko an ya ba ne ya beka kire Ghana fo ana se nipa nyina se gonorrhea no se ye de wo amomo hu se ye de wo ampa de nti ne ya ka kire se gonorrhea na ye de wo gonorrhea no de nti ye de wo no se ye wa akra ketuwe bi wo ho no ma ye de gonorrhea ne maame ne papa de awo no akra no oba wiase no woni be ma hia da aso sebe ubehu na se bonka sebe ubehu na wura hye gu no akra bi wo ho no ma odi be se mfie be se miensa obere ne hospital no na ye de infection na e bo no sobo enso oni be ma anya dai hia da sa nso ne ye wo be ma nso ono nso ye de infection na wo ne sa na ono nso no enam se infection na ye de wo no Oforisuo de be ma pie ketewa bi sei otim na oban hia da wo na sa so anya so bia oni sika o ne be ma na epie ye no gonorrhea no ye de wo no nti no ne be ma nti se ontimi ene oban hia da wa sa so sanso no obi nso ane de ba te se kriyon no one de bobo na de ane de ba kese kakra no one de ye loan spend count sa loan spend count no yankopon abodie mu no se wo ne oba ehia na se nyinsen be ba enam se na kwa no nyina amaninti na akra na kwa no nyina amanti no obohu ase etomu ana awo na sei etomu ana awo na sei na dia ehu kra mpo ne se ebi wan betom ya so ensa na ye be wu akra na ye din be ba asase so no obon se wodi mfie be se aduanan enso na adwene kra wo cheke a be se mfie num adwene woni trim na dia ade ba ko ehu kra ne se sa gonorrhea ya etim me wu akra bi na obon se wa form kama am ya wo na ba asase so enso so ne yem ade no amfom ye otwum tan obewu wa hwe a ye be ka kro se odi a wo mawu eno na wa hwe a wo be ma no hu sa tete na wa hwe ya obehu se emfama eno na wan hwe a obeti wani no obeka se okoma ebia doctor bia triti upane na medical ka kiro se gonorrhea duro yare no enye pane gonorrhea ade wo chirikura wa na sase so ne pane mo na wo de pane triti ho no obo se bi wan hwe be se miensan na num won tekura se yare no wo ho biom na mo betena se ya be se eho kono obo se obe manu aje ope obe manimu aje ope eno na wan hwe ya obi to obeka so de ahama na se ninsa na se bibi ekofa ho ama obe ma na ye kese me pa cha wo de obe maketua ne sa be kwa sa aba se obi ani madansi a oyire na ohu obe maketua na de ko ba se o de ko akopɛ kese aba no oba ya sa na de aba betena ho ayenya asem ketua enti maka chiro se gonorrhea duro no ana se gonorrhea yare na echiri pa ne yankasa enti eba sa na eye moa no se mo na wo mpanie na mo na fe no mu wurawura na wo mpanie na mo ani wurawura no Oforisuo otimi ba wo be ko doctor na doctor ka kiro se no mpe nyina ho awewe e wo kotodwe na wo kotodwe no na ante se nko a na se gonorrhea no otimi edidi wo be memo ne ontohwe mu nyina awie no sane ko kotodwe mu a otira nya okoduru na se ho na okoto ni kosu agu na otungo su ani gu ho no mo na se otira nya ya ohuna mtimi hyehyew na wa hwe ya ka so obi na ato odu na so ne obi na ato odu e gonorrhea sentence ne na ye osa na se otira nye yen suso a na se ofuro se wo de ko osoro suso a obetima akwa kotena wutirim na okotena wutirim a obi ohono ma obetima se wani kurata obekọ na doctor ka kiro se ja kruma na me pa cho
da ko ma na wo hin tutu America na bra kitima heba center na aba kitima heba center sa ya lewo ni nyina no ye ne ye wo na adura ye betimi di amawo ama wanu moduro na ama emu ano eye powder gonorrhea powder kitima gonorrhea powder no ahiti ba bia eno na onuma anasa owi a ebema saa mo ni nyina ewu afiri owidie no mu na wade wo ho enti ye ka kire obi a wo bo nso be ma bi wo ho no ma wo bo nso wodwonso a na ni be ma mo hyehye no wo be ya enya de bi se beko maka kire se gonorrhea ne de agi se kitima heba powder de enti America kire o saa no ye de enua bi te se pinyini ani dankwa kire ne kwankwa mo na aye se enuro no na se to ye mu a wo bo sampa eduro na aye dey ato ye mu no wo bo nse be ma bi wo ho no ma oto ho no wo bo nse cheche de be ma mo hyehye no odunso ana pa mienu na ade ba ko ehu kura ne se sa gonorrhea no se eso obe mu a etimi twa na wo na gonorrhea no se so obe mu a wo bo nse na sebi eno ma wo ho no na utira nye kura na eno etimi ma wawodie etimi ema wawodie kura etwa enu ti na kitima heba center se wo ba ye nche na obepa woduru na ehu se wo sa infection a ade se tu firi honom ansa na ye de aduru na ye de ama anasa woduru na ama etimi srew obi antutu mrika emra kitima heba center na wo ba ye kwa na ama obi ehu se gonorrhea powder no anasa gonorrhea no ye de wo ama obi ehu se ampa maame bi efreme na ofreme nyina na wosu na mbusa nsa de ya o ka kire me se na ni krupa ye bank manager na gonorrhea nti babaso nti na ma okun no ho anase wo hye no ho akomfo efisa maame na betoduro ni bia ma wotima no moduro na ma ohun se mo na afi ni video no mu na so tu nani na ohun ni kunu no na na yura ho sa gonorrhea asemo ye kan etimi ma emo bi ne nam video mu na wanhwe ya obeka se enya asem kitu gonorrhea no etimi ma mo bi ne nam video mu na wutiri anya se nyankopon mo nyini kyako akira obo nse mo na mo ne nam video mu no eduru ba bia be kokora ohun biem na beduru ba bi no bo nse mo yi ne nam video mo kofom na abaso wo be ko hospital akwa yenya no oduru ma da gise kitima agise kitima heba center yenkwana kitima for fan me pa cho kitima heba center no ye wo Kumasi Abuakwa Methodist Kumasi Abuakwa Methodist church no ye ne trobu akodua school no ene di nhwanim enti ye number no aye 0246 91 47 17 aye 0246 91 47 17 ye kan sa no kitima heba center nya gonorrhea no nko ana ye sa ho yale o ye wo yale bi nso ti se hepatitis B sa yale no se ebi ewo so a wodi ane so betu America ba kitima heba center because ye woni yale ewo sentence bebre ene woni mu nchechemu bebre na ba ko ewo ho na ehu pa ne se sa yale ne kan wa hwe ade be ko doctor be bia obi ehu na bo se yale no fa na wo fon na so hu yale kura obo akokura na sa bere wa force sanso na ba ko so wo ha eba wa poso no wa poso nyina na ye hoju wo ye adwuma kakra bia no wa bere sa yale no eba wo bo nse wo bo ne wo bo a chiretintan sa gonorrhea no ayi o de say hepatitis no one oxane wo akinye bia na se wo mo yonkufa enti sa yale no se kan na se wo amfa marketing ma heba center na se wo de number bia ehun hia me pa cho wo bo nse beduru ba bi no wo fu aye kese no na se atata wan hwia na de na mabonsom so ana se dunsufuo so me pa cho oni mu ho hwe na so beju sika nyina di brakitima heba center wo ba ye de da ebeto yale no so kitima heba center wo ba ye de da eto yale no so na danso ye de beto yale no so no ebe ye dwuma pepepepe e de amawo e bia make say wo nse na wo ko police ana wo soja na wo tu kwan bia ko ba bi bia na sa yale age waka echire me pa cho emfa nko dan ya no enti sa be di be sa bosu mienu miensa wo be ko na opi person nyina ye de age agu a emfa hwe amro enti wo ba kitima heba center wa ye de na betu enaketu abi ye de to so ama wa akoko check no doctor wo be ko no bo nse yale ni nyina fi ho no ma mo nse ampa kitima heba center se ye ni mo aduru na nkasa sanso ne ye ka cho se ye wo oxa de ya manfo boje so ye ya so ye ho anya asem ketua efi se da oxa ya
obi o hono ma maka cho se oxa na e mu miensa ye wo de aduane to ye mu pe ubon se na wo fe ye wo de obi o hono ma ba be che yam te se wan hwe abeka se hafta bi no na bi won so a ubon se afa obo no na ewura wo miri mu ahwe abeka obi beduru ba bi kura beka so se cancer na ayo na ubon se wo ti ahoro me pa cho brakiti ma heba center ye na obetima ma oduru ama obo na ye wo ye ni nyina afi hono mo ama ho ato sanso ne ye ka kire wo se ye wo yale bi ti se cancer na ya na ya se obi ti won aka kire se cancer ni aduru se cancer no se ato nufum se ato awodi ano se ato be bia na se ekurokura na ato ho a because doctor ni bi frame me se kitima wo so wo cancer aduru abra be boa me ko ye na obi ekura to ne nan na omo de yi na emia nyanso so me ko ye no omo se sugar na aye ne nan me ko ye na che se cancer fa kuro na nimu nyina aso onim ho hwe ni ntino oguso a wo mia me na me ji apaso na me twa cancer ni nyina fi ne ekuro na nimu ansa na mi ama no enti se obi wo ho no na so onim yale na subai ene na da bai a o de yale no beko oti se yale no etise but onim kwa ye be fa so asa yale no brakiti ma ya ba center ba bia wo yale na kopim bia no wo ba ye na enim nim dia ye betima ye de asa yale no fi ho ama wo so ho atom sanso ne ye ka kire wo se ade mi di ho ya pa ne se wo be hu se sia no obi obeba kitima ha ba aso ye bia no wo bon se ne ye de rubber to no be mem wo be hu se process no ha manfo papa tutu americana bra so ntimi enyon so a kitima ha ba center na ese osfre no oba sisi a ye ba moduru ama ho ato enti ya bibiduro son na kitima afọ me pa cho kitima ha ba center de ya bibiduro ye son ntini ya ka kiro se ye wo sugar duro bi wo hono oba enu an se odi ba ko petu onum sugar e wo na duro na se pressure duro wo odi ba ko petu onum enu an no kitima ha ba center wa yale sa no enti esro tutu americana bra the kitima ha ba center de gonorrhea duro ni ntino obia tienka enu ntina se be ka kiro se Nigeria fo Togo fo ani French fo nyina police obia ni ahwe Ghana hu se kitima ha ba center na ye de aduro na anase aduro ni bia pii na kire se wo hwe yade a wabobobobo so no se cancer ene ulcer ene enemsan yade no kitima yade bia wotumi sa kitima haba center yale bia yetumi sa na sa yale we na yabobo so ne die ani gonorrhea ne hepatitis na yabobo so ne die o mfa ma ema se ya intiman sada se bia yetuase e de ma kitima ye no mo atwetwe nkomo na papa yi metumi adi ne ho adanse kese na baba wa no wo yade firi wo boase baaye no asida ese wo debre kitima no dokota pani no wamfa ma de nyoma bi yi ne ho ano hwa nse hye nkuna no anate na doctor se nyesa ajo yade efiri se duro no de ma no kora no wa nyi ni sika doctor nti sa baba wa no me wogidie o ma no hoto no nti yade wa na asa de ma no police me pa cho hade haye kwa ho na kitima heba center de ye bibia de boy ye ho baye me pa cho nti kitima heba center so ba na obaji ya dura e ka kiro se wo na wo duro no ana se wo se bonsam wo fi a wo de wo kwa to duro no gu abontene ho no enya de bi se obi enti fa ne sanka de bi nti e duro ba bia de ba ko bia be sa o yare ama sija so kura no bi bebie so emfa o mfa ho kura o de ase kitima heba center ye fa ye ma no tudwa ya de boy ho baye nti ye no ma no ye 0246 91 47 17 Yafa ba konka 0246 91 47 17 Yawo Kumasi Ebuakwa Methodist Church ne twrebu akodua school no ene di anim okay Kitima Heba Center Dr. Yebedase Yebre no ayebe ye ne Dr. ya antwi ono ene dokota pania owo Kitima Heba Center na papa isedi wosi ekura nwuru no wo bawura dem akora no na mehwe din mekai kada cho bema ebre so na ye nkrata sede beya ni nwuru no ebetumi abadwa so ene se sabiri wawie duro no eno nti yenkafo Kitima nwuru no bi ma yade beyi na age waboso sede dokota nankasa atu no matu no odofo yade bia yemfa enkodan Kitima Heba Center na ono
ene wo enupa no Dr. Yawantwi ena yene no atwetwe nkomo no kekede yakwa akoyanim eyeyanim ten ena yehwe orofo amanfo sisi amanfo na eduru baabi a odwire nwoma bi hu a wonte ase timfo otimiwa no wuro kawa ede afo abati eya asem o panipa yenti o ampacho branimu yenti o pacho baabi am kan dure no me kire se ne baba ko ye frɛ ne kamada o kire se me ne disie danka ebetumi anka me bia bibia manka eye papa ne ba ne nua ba frɛ ne kamada ne me se nipa ne me wa ko twitwa made agu masere tu ho sika me akɔhwɛ me gya manka saadi mitin gya manka ne metuma gya manka de anka gise bia sika no a erekɔhwɛ no tu ama na fe ni wasɛ no so pipi kakra ma me anti sesi akwa de kad ba bia wugina ne se usika udi tua ma omkɔhwɛ ye no kwɔfo wade ma wo na se de wasi atwitwa de na gu no kan papempani fo trans na ka eba ka na kwa pata wo kwa wi so ka sa de ka betwa so o ka kyerɛ na wase oni bibia de be ma ntinye mpe bia mfanko se ka ya semu to se ba bia pe bia fakɔ ti se Asem Mpe Nipa de be ne nyema wo yembete mo yema me ane se mesre na ma dia wase no ma je huska ma me ompa ba ma ni kotu sembia so tuansa ma me pokwa me ni ya sembia ti ekoba ne se wantua ma wa de na beye se wantua ma me dia enye na se mrakwa na se me de na faso na enu ti na ofiri nkrasa ba Asem Mpe Nipa nyesa okay yemfre papa no yemfre no wa homa no so se wa mfa dia na yenen ya body tip no yemfre no wa homa so eya asem pa na awia me wo ho na producer ene na nan twetwe nkomo no fire bia na papa no toto no obi enkyere se kasa etime yehu obi subai eya asem kase pa yemfre na homa so wa mfa ye woni ne wa ha ebebo amomanfo ate orafo yenkopa mizo drink ni bi na yemfa enhihye fridge 5G meza no so bi ewodwa so Kaitos marketing agency omo ena de mizo 5G meza e de abadwa so aponto ni abadi 20 yiyo ni nyina eye mizo ene 5G meza orafo ni duduo mpa de se ope se otobi na oton eteso emfa so a manager Daniel ewo 21st kene kahwa overseas ye orofo yenko pemizu ene 5G meza no bi ho Bikan supermarket abawa sister se wa no manyi post office mizu 5G meza Mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizu 5G meza na Sachi Enterprise wasafo abinchi woni VIP car park no ene di hwe ne mu kwaku ochiri company limited wa Puemantamu Eastern region mizu 5G meza na wo ba so ame haso so a KF Kinju Enterprise woni ndom hotel ena edi enhwani mo pamangwa abrosa na se yekope mizu ene 5G meza ne bi clinic of the moment ye 21st clinic orofo 21st clinic se men kan cho se ya de bibre bia de free trinua no ebesu na ase obetu ase no de amawo na wo se men kan cho se sa asiatica re wo mo na ye expert you wo mo ena sa asiatica no tu ase pa eso osisi e fa osire mo na kokoma kosu na ase asiatica o de bibiri roson ene di djuma e wo na so ye ho laboratory ne scan ni mfidi ahodo pi wo de befam na wo de adura kan ene ne asiatica no ona ekoro no dodo no ana aka dem 21st clinic ba ye no wa tu asiatica ya de no ase no de amamu na wo ba ye no abaso body abo gye no enya asem keto akura Africa hapade abasobodie 21st clinic wagini yi pa Kumasi yahwa overseas ho na obehu 21st clinic oni afa radio no na be ho obo ase cancer quarters called junction sa na wo concrete so adome market ho ape obehu 21st clinic ho sunwane nkranza tachiman 21st clinic oye krado koi na wotu yade ase emfama 0540311311 0540311311 3 eba center du papa bi ode badwa so etu koko ase 3 koko capsules odofo yenko tobi yemfantu koko na ase uja nan moja firi mu ba koko no ene du nyasa epoma to koko no se de si tuatua ho no enya asem ketwa 3 koko capsules koko master
ena obetumi anom na ene koko na ewo ho nyina no ebetumi ahye no orofo du ba bi antumi nya onan yo koko no eno na kwasi broni frɛ ne pass no eye yare fon se orofo yen kokol na ka ba dani heba misi heba apidan ebenya bi ato 0546107107 0546107107 akwantu semina ye express group orofo ye kwa kusua de ye kwa wala tuasa express group bobroni kromben ena apesa oko express group wa na adwene se o twen wa ye krado wa ye ready Canada US UK Australia na fa Germany na Italy na anase France orofo express group na make am from the amawo Accra Kumase tema isle gontakwa de sunyane tamale bibiani obehu express group o yenyo moma no na ye ne wo mo enkasa sade be ya kwantu semina ye betumi e de akoda wo mo 0249 000448 0249 000448 express group na me kamfo na media ma so mpacha de na duru obi mu wodofo na makachiro se okuru ni wotenensa ne antumu ayechiri na monso yesu kire mu a yenisuo eba so mpacha de ya ye nyina da ye dinkonim no mu ani ehwamo da bio ye ma kunafo ntoma fankata o madagya so wate sa ena se oba kunafo wo kwa asode na so ntoma akodini ho na wo himni hankinu a mpaebo a wo boyina no eden ya bibesane ede afa so orofo se ye enkodanta de mpaboa de a mo mfa de ani anwonwan no to de fe pa na bo afode man nka wakoma medical ka cho so opru bie mu atutu bia no yakopon wo ho kwan se so obi edema ho so mpa cha de no dance di o manfo edi no enya asem ketua orofo brei na so be di dance ni bi se ye sika from dia momu number no ye 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 Sompa chede na yenko enkuti papa no ogina homa no so na okay yentie ne voice no ho na okay we yemfrɛ no na ya asemo yenko hello na me mo adwo aburu what is your banning to say? Your friend of Osei Aboagye me adwuma Sompa TV na branch ye papa bi na ni afi na asem a woka nyina ne se ne kashu wakotwitwa agu hello nana odese ba hello ojina so hello nana ojina so nana ina adwin so wonka sana hello nana osine dine de say nana badu ojina so nana badu ojina telephone so enso ohe na adwene se onkasa duru babia ebe mamra so adi him duru babia sane ebeyo no ofise patapapio to ye de mra ene wuro producer ne no twetwe nkomo no ye chene ne bigu mpawa so enti ne yinim se ya ne bekoro enti otie ye ya ontie bi ansa na nsankira dwuma ne ye no enti no yenkoni ekotie ne no na woni kokosachi twetwe nkomo no na na badu gina homa no so kazo azemu yekonko tie ne no By boy, no man can the many could to a visit cocoa win, so her baby a sheer no war any baby or track crash you now. So about what are you? What are you? Why? Baby, I'll play the couple. Why?
Nana nyame adoma numre obeti enka wo kasafidi enso. Yebeda wasipi. Yemo ene ba konka ho. Yemo ba konka ho na ya asem o. Ya asem kasi o. Bisa se ade ba ne sen na otwitwa no bo na mane Onye ko say. Masa, o so ko ho pa for no bisa ne se. O bisa ne ehie no. O bisa ne se, masa ne se. Ina me bia me ka hwe na mfisa moame. Ona me twitwa fra mango no. O se ma tem ehie bi o jara ma trase. O ko ho se ko disi wo. O se ko ni Jesu wo. O se ko do wo end. Asa, ani o ko adu na ankare ni ka hwe na ba ankare so no. O ka de na kire. Ba ye ko ye no mi anka sam de mani ko tua bi si koko hu yin. Se wo hwe ba bia ehie ne wo ene ba bia o twa kwashi wo na. So wa ba papa de die mo. O de ko ba bia ope. Na bra de ko tuhye. Why? Ba bia ope no kako. Why? Nana nyame adoma numre obeti enka wo kasafidi enso. Okay. Ya zebu. Ebinum ye patapao. E wo se papa no o hene ne din de sei. Nana Badu kuro bab no di so akonya no. Nkwanza kuro nketo na bi so. Ye fre kuro no sei. Boaben. Ba bia fie ma nwe no won. Won ha ho kuro no bi so no wote. Boaben sa na fre ho. One di akonya ho. Ana di kuro bro no bi so hene no. Bro no bi so hene anya kuro no ankasa. Eya asem producer mo hwe na monye nana no okohwe hye ne number na me ne no twetwe nkomo ko fi se wona e dance ni trudo jase hene no jase hene no mo hwe ne na mo pene number mam sisi ni free jase hene no e fi se asem me nwiase te kura nwiase te kire se eduru ba bia yema enokure eni ahim yema nokure ankasa eni ahim pa ti yenhwe na yenkope jase hene no na senti omukọ ye hye no so de to ba bia tuo no na nokure enso edi ahim no adey ene kobasa orofo yenko dank natural health care complex yenko dank ho na dank se me kan cho se senti afre na hotofi no omanfo dodo no a wode won yade koda no tu ase no de amamu tu ase so a ekwa emabiem dank na medi ne ho adanse no emfie du 9 dank ba Ghana ha no ongu ne ho anim ase da yade ben na de ko dank ho a otumi entu ase emfama enam san yade wotenete yenko dank ho yi pachi number 2 oni City Life Hybrid School no na edi enhwe ni mo ben no pe se de ye yade ko dank ho odofo na se wantumi antu ase a danke se menka nchen se menka ncho se mo pa monsere no efiri se owumfidi owunyuro enya asem keto akora odofo yenye danke number no efiri se china da wo ye adwuma fa yade ko danke wate ebebu oye pa 0244017556 0244017556 ana 0266593330 0266593330 ye kodanka so ye pachi number 2 on City Life Hybrid School no na ebo ho pe wobo heba and medical research center ye ko na ye ne jase hene enko twetwe nkomomra odis ye ba memoadwo eba Asem Mpe Nipa dwumadie so nana memoadwo nana empombo ko de ya frem Oforisuo Aboagye me ne wo twetwe nkomo ewo Kumase na Nana Badu ene opani jaba ko ayi no omko twetwa ye no kashu no yese asem no ebeto wanim nana ebeto wanim no o kama no kosi sai abani nana sere yenna yi nipa ko ye no nsa o ye ka jambano o ne da ka samo o di ka ba men ka ye o ne fe mo o ni ka na men ka ka ye dia nanei sabia ku sabia nyado oti akonwa so na se ye pa asem bi mu no kura nana no mo na ase ne beba ifisa asem no di kan ba wo ho na sa Agya Badu ye ne na twetwe nkomo na ye frɛ no no wa fa enso gina so na enso ya so na ye dance ni trodo
na se ye frɛ wo sɛ ya mfrɛ asɛm na yebusa wo sɛ de ebema enokure aba ne ehu kwampa ye befa so na asundue aba asundue ba wo so ho betɔ na nanti wada woroma sɛ de sikoba no yetie o na zebi wada woroma ipana ode obsa o ma mko ka asase no so mo duka ko sama ko jako na mko ye no se omu asase ura ande bi obi to matem dia so na me ka Nana eno de me na mafrɛ wo fa che no na mfrɛ wo na de koba ye ni nyina ne sɛ ukwa asase no so a ukɔhwɛ hye no ekosi sei wo ho ana me so me atase me no wo ka no one obi ka asɛm me pa no nyuni sabe ya sabe interesa me tia konya so aka ko ya asase no sabe nka asase na me asase ura me ya me no ka se me asase ura na mu me na na ne da san ne ana se be to ye ni mu no ana tun ko ma be ko ya asase no ana na di sabe se be ko ne akore bere amane bobo me no ana me ko na e ko hu no ayi ko do ya ri watem do na no de me ko ye no ko di matem Nipa ba na didi watem nana Japan oni me ani me so aba ko me so apa ka ho oni bi atem wo fu mo ada de be na mantem didi no ko baaye ama ani ndra me se ka me no nkasa no na nei ko ye no ko he no so ko wo chira kodu a chira kodu se kodu ye I was say according to me bofoten no a obkoye no cashew na watwitwa no eno kura ne asem a sabia ku sabia nya ado eyakọ enyambra asem kwa bi so na mokoye no edia bai ene si ho poten wa bra wo koto hye no ana sabi ana ma chope so de ma ko re o de ma ko asa so ko wa ja sa sura ho ono nya o pe no de wa ko he no so ko ewu ni no a o se dem ku fa this is now taking now nya we so de ka bi aka so de o nana o judi no de wa ko ma se asa so se bi nya do se bi progress ma se ene na fm so Nana sabia ku sabia nya do ye de anidie ma de anidie se fato no anidie bi se fato bia me de amawo na ma asem America nyina ne se nipa na ono no adaka atana ba no sebe bi sarte onimi kwanso me ni pasi enye ko school sebe ni na tra kwa ba kwa se ene na tra kwa ba kwa se ana sebe ya kwantu tu kwa go dis ngane asam sebe di o ene but they go 29 years no asam na go he na ko so bi asase eni pa no ni bi o mu na ko ka mbu en matia wa fa cho pa na indi amamia ya ka me ka wo fa wo bi nana ada na nipa no ni gidie wo mu ada okoye no kwa bi so no nokura antumi ani ahim wo ho ose nokura anka na ko ya go disika o so sabi fo de so me nyado sabi e ga sa so kwa sabi o ko ga sa so ba me so mo ko sabi fo de sa o di fo akwabia o ni bi akwa but get ya 5 million 500 Ghana cedis iba mi ni na ne ga go ya za nana tese no nanei sesi akashu no a nana badu atwitwa agu no ukwa ye hu ye se kashu no ya twitwa na me se iba ni ndi nya ga me no bi nya kasa enti ukwa ye de na kashu no ye twitwa ya na ya twitwa ya semu no kure ne kan tin no kure di tuo no kure kan di o no kure kan di papa ye one ne cross school tie kura se ne ko ba sai ya semu
Yes, because the papa. The nation's anchor. Ya already yanko pon shiro bi otie na onye obi akase. Nkomon aye se panic nya ha ya tase ne benim fo. Senti na masa abewe be hiem. Yenim ahia ne ba bi potia eda. Etom de bi ne ye tohia. Mpempi no nya odi kan nya wo koto etime to edi wuram. Ba ya tohia na wie. Obeto a aya ehaw. Nanso ya to awie no obi wo ha ne odi ade obi ha ne na eye ne dia no onfa ho but obi ba echi no be hu sesei na ti a wadua wade abeka se wo wodi but bia ba bia wo ne ho na hye da ni oye tutu ni obetutwa to agu ya wate se yete ya top rot na o prot no nya skenti unto fence wo na ne won ne ebo fupam na dikan goto fence wo na wo be ko no awura wodi enim te se ne na wonu yesu editor so ne prot obi awura no wato de awura mti hie ne de yegina so se ye de camera na ampa si hie so nti odi bem nanso bia na wawura mu hu ahi di nene wodi twa agu se te saade a fine ba se nte saade a na koye te se ye hie ne da ba bia ye nyina ye kan na papa ndi tumi se hye me ne ma so nti makotwa sebi tafraja ya bodam sem na ejimi sem ye nye ne kurum ha even so wura ahie mu mpo no watuma hwa ma na dua na de ama na ba ye pe kwampa na ya pe mpanimfo nom de la ya koto ba biete ene ye de to ba biete na ebedi wudie mu a upa na wo mani bibi upa wo mfa go wansoma ne se o mewi ahye mfa bibi mra mehyem na ye bibire mu hakura ye tie ade a ye die ye ntwa ntungu ndi so wawie mu a obetima ha ba bi kuro owura mu no na wo check ne ma dodo wo ho na bia wo ho na ye wo dia magi wo se ntu pa afa ka ho anase mo ade ni mfiri oda se mi hiama de eno de ono abetwo wo ntwo de na mra no mum ni nipa kro de adi e ko ban se wo de tumi ni hye wo nsa ko ye ni se ya ade a ye die ade a ye ton na wo be wie no so dua bi sabi wo betie di wo beton a no kura no me different bi na me expect mfiri na na badu wo se obi a wudi kuro wudi hene a wonim se de amamna ni amane ye che wonim sasase ya ye de bibi ko hye ne mu no wo provide ade ne ba ye mfa ye tumi nkoka sa ne mani ngu na wo kutimi ko bu mra so ko yeze ave ye mfa ne se na papa ya trashie so wa trashie mpa wa hini ya fra no ya sabeta fracha ne kasa nse wo hini mami ye musa se sa na nei ukoye di ade a ye die ade a ye ton ye timetwa ato ogu no so watrahye mpo emra ne sesei kie no kasa no nkura nkomo ngazodi ne ehunu ahenie na firi wanum se bi kura mekoye no ehye ne de no kura ni eja Paul atra enti na ma akwa ntwitwagu ye ba ade na oditwagu me ne nya adwene because ye nua aduane de ze koko cashew ne ye ntwa ntungu ne ye hunu no kura kakra bi wo mu me sese wanyimi ni ndimi ye we ngahe so wanyi ndwenga no wanyi wuni no ede no wo no de betu wanim ebetu ahon 5 million awawo kan ema wo je ko nwura mu so obi nyi wuni a o ma di na semanim go yede enti waji wudi wo koya wo yira no kore no na abufuo go ba ye abufuo so de mpanyisi anim ni wura ba enti utim se nya ba asase de oji wudie no wo husa no kore yira no obeka no wafuo mu za waje adam de wo waje bibia hye wa proya wo de ne yiri di na ji aya da ya ponti mbeka so manka ne yiri kwa de abufuo beka papa wo kromfo agi bibia di e ma de omu yidi za omu no ma no nim yakora no ma to papa no bom na ade sa hin na ebe ka asem no ye nka asem sa wusi obi a na yiri no ho o strong akra ka nwura mo be bo minimum papa ozuma nwanwa na sa wuni asem anim biem yes rasa asiso ahemfo awrade di tumi ama mo se munni tumi ma ne nya akono no kura na modidi mutumi sa na awrade asem ka o kan bible na kan kira mo wase tini mu no hene wadwa etim nti ohene bi abeso wadwa ye kase wadwa nya ni monyam no fa no kura na nde eno na eba nse na ngofo bi do ma hemfo dwamfo am nte ase o eye fita wo na ne da sika be nko na ade komani ntia ne tirimbe ne da ade ne da wo se fufu o kotwatro eneso di ahemfo bi ekuro mo half yare ne dam nti no obaji kakra bi adi ne ozo de ade ne to no onvanto na sebe ohene mu a se wuye ni yi a kene wu promote hu so ohene wuye ni yi a kene promotion nke fra wo gent ne ken how ko ni jimi ne ba o ke fra wo gent ken how da yaw nke no ase fra ya be a me ko hwe aha na na ewo me kan no kura kirewe me kirewe se diga wo kra to ne yam ehefa hene nie
nanka ya wo so abo o ya se nanka kuro no kura dini na ne omani ma banyam enzo nam za atro kakra bi omji onzo ntimi nkasa afre na wo toto nsem ne tokone no de number bi ope no ye ne ope eno ne yesre ne aka kire on se ya munya sa ma asumdie mra ya munya sa ma ahoto mra ya munya sa ma mpunto mra na mo manfo nya mumu awrehemu ni mumu ahoto so eba ne sa asem si omu dwan beto amo enei uko tv so a ensem bebra first ne na nanom na edie ne na nanom na eka enu ntinu tikuro bi ma uhu kuro mu hina no wani age oba no asori akonya so eneni nyina ko pie tv ni radio so reason being ne say na nana adi ko jan ne ko pe 5 million eni wuo bi abagana o hene ko pe 5 million thousand pe no abon tumam muntutu ska go nyon tontoma ne bi ba ko pe no ana sa ne ho sa no akodi atro wakodi atro ajisika totopo we sede ne be no waton ani monyama twedi ampode adwom sa ahemfo ede asase mu ahye wonsa no no waton sa ani monyam ogo kanzo na nazo angasa yi police station ko de yom ye smart de go ade odi kuro nti ofre ohene na no ohene ndi so no oba ohene ofre police nya no odi so no oba disa na omobo omobra na sabe tafraje kashushie ukoya ase apai we ye pai Echiano bu radu yamabo what man chese masa odi for we atima go pai wo nwura mu se afi na meme mo me beto hia amamo we ye fe yawo ehia so da hodada ukọ wani ahunu edichie ni edi a ene e kachu we na esi we diem we dia wo di bim wakotwa na de ampa na wada wani boko mum yemfa meto ba bieda na obi afele ne yakọ eba bi we di ohine tuma godwon za ade na pa nya nu gina mba edi yanhwe na ade ye mfa nto ye afi no no beto hia asase anya wo dia ugoto obi dia gochi obi diem ye besre eni monyam ekuram ne ye pe ye bu ohine de o kasa no bible no boye kokko waso ohine ya nim hu ti se jata mu bomu onipa bi a wofom ohene no ye okra bone ye nim sa de ego kristo nim se mutirim ode ba nti ode sa akokobọ na to ode ama ye se unnim na afom ohene te se ne wa ye okra bone means ogoro ohene beku ato akone se bible kasa ne nchiase ye no ogoro omo ne ma omo hunu ne ma omo kuram no easy man so be di sa bone no edi se wo hye na bufuo pe wo ye okra bone edi yabo ye kokoye nim ba mu nyina sa de ne so na nokure da ho a mo no oje nokure engofa atro because of zikaga kra bi a mu bedie nyame anyam abro odudi ade wa chance ase sa ton di media amode mutumi na mutumi nya ne mentiase o ovoso wa ba ya wo so mpai utumi nto camera ntumi nto mic waduma wo bone condition ya wo fam ya abo ho akatua ya de ba ma aboso me muso de mbedi akonya obi fi a wasi dada akona ye so mechia wo ho emfa ho so prosomra ye de monyam we nyina mama nsomo obi sisi ni yonko ya de betum anim na ade pepe ya ba no so ho so mu bi sa pe bibia godi wo munya sa mo anim mra nyam na ne akuro ne keka kono tam kam wotre so ohene so manfo nim wo zo ohene o onya asam mfa mrew wo pasase na bozo hyenwure mo no esi ni dan wo ba ho so obebo ebeduru sa mbembenzo no eti animonyam na akuro mo sura ye wode mo mo respect ye de mo mo no omu nsom yie nanka kan tete pa no ohene atese fm station afre abemena we dia mosem wo he ye okumase o sompa o mesrama ni die kwa so a we dia mama me 2 days mi ameba ho ne yemfa de ne ntuye nanka tete ahemfo se no omgasa wo ana be me na mo amomra ne yempe ne gase no omgasa wo mi ndimi ngasa mo ne ma ngasa ansa mi ndimi ngasa nanga waze kwasa zamza okay oh Asem o yakona ya ne togbe ahaban keke azigbilgbo sukalu kaguka from Dahomey Benin papai oba Ghana fie aduasa ne ekireni waboa Ghana manfo she's biaso ya correct togbe silver good so good na ahofeso de ne ba no pam na tade ne so no nyame hira no sa akwa so sisi ne papa togo ahofe de togo ho ye fa nwumire ye o ho ye fa papa c'est pas so no o ya se de o si ofie na se o to kraman na kraman ababeye wechi man ama odia ye che ko fa ni pa obegade o ore o ti ase hono na menti ase ne si o si ofie
na se ukoto kraman na kraman bo ho banya eyeche ukofa nipa se nipa omba bebo ho ban actually say ekwa bi so no krama de ukasa kire na enye yiye na udisika makrama nso enye yiye nso nipa de udia ho a obege bribe kra me yakun yeah nti isanse anipa yakupon boye aye basase so yakupon de haye so oni anipa namwa foso na wadwen enda ho foso na wadwen eya adwuma mamma na agidie enye mo yeah the entire mekasa asem no se saa nkobo ya mudi any program na mo ya yombre yi eye me de se ya na mo tan ye saa program we isan se anipa bebre besua yansa afa anipa ho eno tina ya na ye kasa se e wo tv so na se radio a ya na e boa isan se penifo kasa obi ni mu na obi kire nti me pese mechi atefo ni na okay me din ye fra me togbe aramban keke azibrigbo sonkalu kagoka from Dahome Benin the entire me kasa asemu ni se me bawo ya se no nyame ahira me me papa osa family to akwanya so but anipa eye me chame no na obetumi adarete asemu no na menenu betumi akoba left to right afi bia de etumi ya memre no edu afi baako na o wa jisika kase boom say ye be kutogbe haman keke yes edu amemre no so na ye betumi ayi amemre no na ye guso no nsana nkan obetumi ayi amame no na osomu nsana na to anu apai na osomu nsana akatu anu apai etu so sana msi no bibi koso dise okanokre wan kanokre dia me ntwen yakupon kra me mbedi kan yakwo sikana ojiye no obetumi asifie miesa yes kakitwa hona kutoa kachire mi se wajisika kese na krofo pese ombe kumeni ande akamito be amankeke akame jaimi hu amanipa kwanya anipa daseni obedi bia faso so wan hu dia mechen yes kwanya nipa daseni betumi ande faso na kan de na me ni asase so na mi ko fasa plan no na se me free asase so na se me ko hu yakupon wa asembe na mi betumi aka kire no nti uni anipa namwa weni enda ho ade aye wakasa ode no ye betumi afasa akwa no so akun wakasa afri asase so ti me sretifo ni na se me omo amoye madamfo mo pese mbe fa madamfo no so me chia omo ni na se anyobrei enche bia e bedi bruya tie togbe ahaban keke ebe buo dachi minye asofo minye yakupon nso no menimu se unu ya nkwan na se nchini nka ho a embua ti bi togbe ahaban keke me ye nchini pa medamo ase togwe ewiase samtoso na mami Musa se oba ana bema obekọ awade duru ba bi awade no obekoro no na wasan agya awade no duru ba bi so kura no na sikasem enso akoye problem wa awade nim adentina meka sa awade na bema no koye na oba no koye no oba no ko wade no owade no ko animu na adwuma nyina sei bema no oba woko ware na adwuma se oba no so adwuma akwa sei eno no awade ne na ne tirinye ana se efie nsensem so ka ho yo me pese me sanchi atiefo ni eni ahwefo ni na
On say me ba no ma ho say mo kwan no na omuye. Aha. Ti ba ho say omuye gota. Omudi kan guso ye gota. So awuyase apenifuo ka bibi say ye de ehia sana ye de fata. But ye nipa no edu baabi na ye refie ho. Edu baabi a na ye arefie etumi ba ye ho. Bisase adenti. Die enti a ye kwan a na ye di kan ye gota ne nse. Na ye kota na kwan ben na nsuo betumi afa so akọ. Ti se ye di kan plane enu asana ye betumi ato anamo aye kwan no. Bisase adenti. Ye bema no. Ye na ye kan ye kese ama busua. Nso ye bema, uhwe bema bia de oba bia se bia no. Usi so say 20 years. Na se oguso pe oba. Wo na obetumi ama oba no sika 1 cedi 2 cedi 1 cedi aguso ma no sika sa. Last minute no okonya obi nsusu ana ka se oke wu ye. Because for wu ye sika ni. Uso no yesu ye ba wu ye se no ye hu se obi anam. Ana Yakobo atwere e woni chi se we ye sika ni da. Tamu na ye de ye ba wu ye se a ye ware ye no. Ye saka kresi no bi ni ho. Nti asana bema betumi agina so se me pe oba we a eye control ye be checki oba no ye be gini din a checki ni shebre fe we me kofa we ka me ho a ebeboa me anase emboa me enu na sa control no enu na bi ni ho a etumi di problem ni na adiaba ukwa solidan mu a we be ka se maduma sei me yare ayama bibiri ha me hunto me unti no sa control no enu na ya nipa no ye enu na tambia no metumi ka se wo wale oba dia anase wo hu oba na fanidi brana ye check se eyewudie anase eyewudie so ati dem kana se yes uti sebi nana kufado owo sika eye president but you ought to me sorry prekumpe say ka na abrafunu ye wa wiase ni na mbekwa koto ni na ought to me kansa ought to me ntono sa so die ni ji ho no enu na obetumi ade ato die ye ni fe ni ji ho no enu na obetumi ade ato eye control fa ho no enu na obetumi ato ti me set you for ni na baby a be ma to be starting ya problem no free no enu na wa aka no say aware kwa no so no enu na problem to me takie first ought to me taki adwuma ought to me taki ye to me yari ye to me nya problem because who should say dia we asetia be ma bebre to me wu ntentemu echen ba edu baby na say ye kasa na say sebi kafra oba mo no mo fa cheme edu baby na say ye kasa na ye ba to me kase na ye oba no ye nso ye den so yesa because when da ben na wo hu be ma a oba ko wale no ana akofa no di tra fieda ensi ti me intensi intensi ti me set for ni na se wo ye be ma na se ye kasa yi be ma bebre abo ba hu ka still oba no aburu kosia so hu untinu sebi uyere yare na se wodi no ko hospital ya wo anyama bia de wo beton afa uyere no ho nso no wo yare na se uyere no fa wo ko hospital ya edu baby abeka che doctor no se sika ne ho dia akora mo betumi adi kura no na obi ne ho ti me set for ni na se wo a we bema na se wo betumi abobra ewa wo yase a oba bi wo ho a ne sunsun no chen oba bi wo ho a ni fie no nye na chese ukwa fasa nyama kakrakani na adi tuwe ni soa enu ena tumi di problem adi aba wo mami wa bre ena fa wo di ba wiyase wo betumi abobra wo mami betumi anya kakradi wo papa betumi anya kakradi busuafo nsusu wo ho nti oba na se wo ye bema na se wo betumi aware oba dia bra na yen check wo shebre ni oba no nsusu yen check ho nsusu se ebeboa anase usu ye oba nso a
na se ampa se be ma no pe no a fa ne din bra ye hwehwemu na ye hwehwemu hwe kwan amu ye se omo ye control na omo to me hwe omo to me kita machine say oh anyi fa na nsuo betumi afa na asa na betumi aye gota no ti be set for ni na ukokoto ampaboa sebi ube check u size uni anipa omu ya nipa back 100 na uka hu dia na se yetwa omu photo a na se mu hororo photo na se mu di brewa menua baby a wakasa wo gina e wo photo no mu no eno na obedi kanya hwe first asa na obehwe obidi ti mesere mu aha usomu ha eye ya mi tobe ha mankeke mi wuda obi to mi nsutu mi tuo obi ani ho abeto mi aye mi hwi tobe ha mankeke mi jai mi huda meko hu Yakobon so a no akasa be ma mi bonus ti mesrew se de okai awiyase ni na no ye ka oba na ye kan bema ye ka oba na ye kan bema asana ye urasika kwan asana ye uraduma kwan asana ye kasa okay ye bobra ti mesrete fo ni na ye kasa anipa bebre ho a no akasa gina se ya oyare nso wanka kire wa utumi hu oyare nso wanka kire wa utumi hu owo sika owo bibia nso yare ehye ne hu na denti na ti se betwe akwa fa kapita fo adamfo Liverpool no tambia no kapita fo no so bompa ese adwa no ye omo nton fundaka adwa no ye mo nton fundaka mi to gba kan keke last bia madam fo bi na ninu ya bi afrimu omo ko motie no omo aka kire mochirifo no aka kire madam fo no se onko ji omo no bante no Yakobon bua na se kire na se bibini a obetumi afre o se mo ageme me beji omo no ba aji no ba no ade yede wo ya adwuma omo chire beji no ba yenji so ti mesete fo ni na ye kasai oba obre be man susu obre yemfa akukọ ka ho yemfa adwan ka ho ti mesete fo ni na togo ye man no yemfa tudwa mese omo bebre ebia na se o ya se mbisabi anase bibi chichi wadwen na upese obeba be hu togo hamban keke o dimitia sikano de ubenya bi atade we a hye me se no se wo so nya bia se we ni beti yes ti be se fo ni na ahoma no eye 0244 48 47 0244 48 47 anase 0244 50 66 20 0244 50 66 20 ye kanu se a na se we ni je hu na se upese obedi michi a ewo ho yemfoso BBC a yemfoso ne bu so no wo di kan se okay mami fa papa we adamfo a me so metumi ma kwan se nugu ase ebe kan okay omra samwa sima mienu bi ne ebre na ye be foso be ma na no onse togwe kan se bi wo ha se obi asebe enam obi so se ye o mami se ye o papa se ye wo yire na enam so a sebe uyeye na bibi ntinipa na frame na wakoja na to asiye mfie bebre wunsi ho enkohwe ensuo tobu fradaka na se amana kura na se suafu na se bukura gumu yenwa be ma bi frɛ na ohye asem ne to na koma so owo sikapa odidwa na watrase hu se enoma bi koso na brabo mu a ohun se de togo betra kan no eno ene edi ninya ko kyerese ne maame ne nam so a onya ba bi sie ne maame wuye okosie no eya ko be 10 years ni usie ye hoda tama ne no ma nyina esai te bra ye ka asem a ofa togo number okoho no o se okọ togo kyere no akwan ya wonfa so yan sai sa eno ne ye kan fo manipa bi a wotie se wotie ne a asem a togo e ka bia no se ofi se wadwen ye o se asai na aka chi ti no se bra na nakwankyere wo
Yenu abaman so ko to go on ne kasa ye no. Kwancha o de man okoye ye no. Ana no more man ekoye ye no. Ana jodawa na ne maame be so ne da ese. De wo kire ne se o meye sa de no aboa no. Kwenu abaman se ne no ma bi oto ne customers nyina no okofa no ma ba o mo se o mo nya de a o mbesan ye de na ye adwuma bi na wonte ase. Okoye ye no. Ana maame be so ne. Na chese bibi she eno ne ye kan fo mani pada sane bia wutie ye se testo togwe kasa ne ye ka ho asem a entie ne sa akwa ewiase ne na okwa to ho anamon ko togwe aba keke obi bebu se togwe wo hefa maka cho se bomfa enya sante achi bomfa afijase kwan so bomfa oho na togwe aba keke ewo ufiri acha okrom na okwa asotwe bomfa ni hospital junction udru wa number na edutudwa no fetogwe aba keke nipa togwe kan sem bi wo se awade obi benya wa most of them no obi aware enso te awade ase wo sungu ne yam wo wu awade kum nipa cha accident ni nyina no ya na motu because obi awale okwa wale ye no ni nwia bia ne ya titogwe se be fa na danfo keke o kasa ase mo ya wa wuti fie ma kasa ase mo se obi wo fie nanso ohu se ne nomam wonam togwe se obi aboso obetima sore waka no nam no otu ne na bato ya le bato wonim tuanamoko to go abakeka o nipa ntra okwa especially bema ne kobo ho ban enu tie kanfo ma o se togwe oye adwuma dane da nyina me no kase papa anadu nyina ofira kwa okwa ye adwuma nipa e de papa yi tu kwan na Ghana hanan kasa obi tia sebe mpe obu ni sebe oye no Thomas akinegifo nenso papa ye adwuma ye kanfo ma obi biara so obi ankotogo abakoke na nkobo no ban namba no bo modern fa na entra togwe se entra me antokwansi ansa na yeda yi okotutu ansa bon ho ban ne fia ofiri mu no wawani tuase nkoyie enye nanso nye wania bon ho ban de kotogo abakeka na okay ye ne togwe en twetwe nkomo no togwe mfa ma no san tudwa na number no ye 0244 50 60 32 0244 50 66 20 0244 50 60 32 kakra na me pese betumi ade soso ni se menu ya mu aya na mutanhwe me eni apenifo ni ade no sebi akuko se uhwe akuko se de ya na otumi wo kasa a otumi kan na ni bani na otumi hye na se no aka ufa we ni keke di hwe sa de na ubehu sa we ase de dakwa se ufi se edakwa na se ubetumi atamu sa de a ewo ho emfa obi a ho aziglibo so kalu kagoka togwe abakeke no togwe abakeke se wiase na hokwa ene tu anamon rofo asem papa wo hinimu a na ya na mabre ho se duru ba bia omo anyankopon ato omo nsem no ya omo to omo buo ye ko computer so dwedie emra sisia clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby ya gise 21st clinic nkwa womu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na nanu me bisa ekra so ko abrochu Kwaku, afeina bebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ni wanya otu adidi musa no. Oh,
Express Group adarumenti according to IF4 opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind be to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and say visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi do wako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Okay, Asem Aboagye. Oforisuo bema medals na o share on my Ghana hase no mama men fan shase se cash crop na ya na ye ka no cashew ne ka ho bi. Enti se utimi esi ubo na wo se ade na ehye mango so nti no me kwa akotwetwe ego Oforisuo bema me na obohye na se mpo no me no baye no kata wo de so kwan bi so a eye kasa na abeka che menim se nana bedu ya ukon ne kodwetwa ye friend sen cashew ne gu ye no se ohun papa no o ka che se bia eja wayi na kata mayi ne so ntine be ye hu kwan ye befa so a enoban ne mienu nyina no wo benya ahoto na mframa afo mu nyina ho na bia papa ya ante ase korampo de Oforisuo bema enka ne ka no ye soronko na nipa na anko ani afom wono akofa ade ase metwetwa ne no ba ye gu adan a kata mayi so Oforisuo bema mamen kancha na bedu se wo mla wo mem hasenum ehemfo wonum ani mo nyam won to odu to mikita wonum nanso ne to da bia Oforisuo bema ba bia sefata se ye de to no se yanfa nto be frato enti se the onim de no on side de dia na bedu ya ye ka na asemi minim akodwa wote so wo mpotem ho na konwa die na se na hindie na wodie no na wodi no kwan be so. Sometimes you ask yourself, say, criteria is very proper na ya na mpanyimfo hwede gina so eyi mpanyimfo sebinum. And no crying enya adwuma wo my Ghana mu hasenum. Nyo asikafo dodo na no, Oforisuo bema na akonwa kra na yeto. De owo sika no obi ti abrochire, amamra ne amane wonim ho hwe. Obi wa hasenum adedie no betimi edi ama na ye watena hasenum wonim dua kɔ ne de ba na so obi kura pa asabia so bia yankasa ye kɔhwe ya ye gasa ne ade wonim ye de tabaka mu kura pa wo hu ba bia obetwa akɔ benkum akɔ ni fanso no obawu siase ye de na betena adwa so all because o kitasika ene ode atuatua ne ye de akonwa na hye ne nsem obi wo so kanka bi ena wo tumi a wode kasa owo sikente no obu nipa bia wo sa wiase a ye wo mu no na asase a ye piri asase wo da nanom na ebetu yo bisasa wo mu wo hefa eya me hu panyimfo bia sometimes wo mu ya niam bi se ya na me di ho yaw se ba bia mo akwa akodu adwuna ba mutiri mu yi mu na wasanka mu hu sampa ba bia beto ye ngofra krampo mo ba de so mo ma beto mo enananom biada eno be ko fie bi mu na abere wa aka ba akopɛ me kura bi fie kura mbɔ de ayaye friends mesiri wafo nko a mini abere wa kura mbɔ mi fie Oforisuo bema eso connected to be come na adwa donkotia ni nua te ase no mi wafo kama enkokurafo so hye ho na so ania mi sase wo mu wa hefa na eya da bia me ka me se na ntwe ni dua no sa nka ne to a ebeye de na aka konfo nsem eya ye nto ye bo ase wa abrabom na asase no ewo wura ena na nanom no nyakopon na hyeda ebo ahemfo ena ondo wo musisisi amama ne nkronkro so sabeya obetimi ahini kuro no etimi afrem ahemfo no enti so hini kuro no na wankasa no so no ban kanka bi ena wodi wo bu oman authoritarian regime Oforisuo bema ena yesi ye twam because of democracy kabamika binti na de kanka bi wodu tumi beya de obeya ye ka kiro edabi beba sakokoti nsam na hantai ene cheze mema obi nka bi no ubeka won sam ye no agobu na akwa na de asase na so na de ko Roma Empire Oforisuo bema da bia me kapanyi bi osi so ye fra mi refi de din kakra won say ahunya die bebre ya wo prepe ye nyina no bla wo ba be wo no tua doctor sika
se me ya mu nsie me mu sie me a mo fa me nsa me enu enhwe soro na no kire se me ba ya me be fum ne ma nyina no me kɔ no me kɔ no nsapan ma fa bibia anko eti yesra ja bedu sa kokoti nsɛm ne kasa na wɔka no wonchai no ma na koma nkɔfam kwan yɛ fa so a empo no sɛ katale no ba yɛ so a kwan yɛ fa so a wotwa no ba yɛ no gu yɛ nya ne kwa so no ɔfɔ so bɛ ma me de nana no a ɔhene na wode ne kasa yɛ ne twa to ɔfɔ so bɛ ma sɛ kasa sia no wo so ɔyɛ ɔhene wɔ yɛ fa akum sa dum ase ne konwa ne yɛ dai ja se hene ɔfɔ so bɛ ma ja si dimu eti sa wo se sia akum sa dum ase wanchi potam ho yate se nananom ma ya de ma ka asem bia ma ni ji aba ma akoduru abem kranti afra wa bisa ho asem ni aboaba so a enka nananom ko be gina ho ana so betena ho so obeda ho so aka agika se ana mo ne me be kasa kra ma nka nkyere me ofo so be ma ya nka nkyade no okwohwe ne se na na sitie eno a wontimi mfa no kura no ntudwa ena ekata so muomua so wonya no na wokwohwe ye na emu mahye na wokɔ akoto na de nipa na wabra wona asase no ede wo pinido ekira no hu sa no wafata ayi asase no nyina ebre ni ya afa ye ma no kura enye etamemmo yasene na yemfa no kura nso so etachire manto yanu mu na yempa mu nka no kura fa nkyere nipa na nipa wokasa obewu ankasa bewu wodi nipa no honhonho akira bi no wodi anim gwase kese na bebre wo ebasa wa wodi na chi no no akwakoye sabi simpa panyi na wote ho na wo hwe no wani ma jabri wo wonte no na nanom binum aye omu yasa de no wo mu njai na asase no na nanom na yemode anaso no ewo wura kese ewo ho a dan kwa ma bi no ebia okra na wanya baabi adu ti beto kra mpo yesen ne yakwa ko plaza se ofo so be ma papa en kana koma nto no ya menya asole a mekwa nko bo ni dua menya asole a mekwa eya me gira ota so aka meka chen so mo ni dua kola what ma se o pe so akogina ota so bo ni dua edi adai rade you so plus am say or you know so put here wo yes o be gina ota so bo dua no na so da bia na o ka so ko foko bu ko to ota so no eya da bi ya dai e be dua bo na da twa konkret yentimi fan kesi ota so dua bo me so betimi atwa fa yi twa konkro no o betimi yi quotation na de abodua ofo so be ma etinya na nanom nkwan san ni gosu nkwan na de bodua pa onko jam meche ne bia ma na ko ya koko mo munyina ko bi twa ota so ate ofo so be ma be de manu asia e wetimi am fancy o de akoshe ota ota so na ka jego so okay yakwa na Lawson heba mesha ewodwa so Lawson local mesha wodwa so dreamer capsules dreamer bitters ni nyina ewodwa so na dreamer bitters no na amanfo si twitwa bebobobi na ubetumi atibia dipa aponto ne abadi to ne yiyo nyina no dreamer bitters eno amanfo dodo no a edan orofo dreamer bitters no se di amanfo akire gusuo no enya asem ketwa mrante ne kura akire se otwitwa nubrana ewom no emampa so enkomo no so dempa eno tino omamfo nonom twitwa bia anya asem ketodofo se opebi na waton ateso emfa so a ba bi etonsa etu nsa nyina da okwa ubenya bi ato 0242133577 eduema beta so titwa bi na gina wo na so pa wobo heba and medical research center odofo kotofofura waba nsuo mu na se de wosi ha adwene wo nsuo ni mu no anya asem ketwa eduema beta se no obo heba no ba ye no said ye wosi etu amanfo yade ase no enya asem keto akora na nsem ko miamia mensa no etwetwetwetwe mogya no ehwede asie na kwa asere musi di omudwuma no efe akono pa rofo adoato adumanu one sofo ma me dokoro no na edi enhwani mu yenko obo heba and medical research center research no o hwehwehwe no adoso no hu baabi yade no wo no amu aduru etititia yade be na akwa wontumi entu ase emfa ema yemfra obo heba and medical research center ewo ahoma we so 0257472506 0257472506 orofo yenko na enkope bia ne bi mobo na bia na yekọ akobobo no eye club bia efri se bia enua ene club uni mfie du nwatwemfo asem koso ba pay for club bia no untumi enum bi bia chale yentwa ne hot asem club bia amanfo ne je ho papa omna samwa o ye program na so futi wa obre o
program pa na so fu na ya na untimi nkan de wo kan wo un se twede so etu na hi ya na ye be se so fu na mo fa nche ye ne wi ase no wan hwe ya obeka de ni kwa so ma metia se obebo obedu water nya water no pese o kire na okasi so fu ni tie no kira sem ni me bit mesi no bufa metese o se ni efasi ye na me se fasi ye ade so de ase a kire kwa wa kire wi anti ya be ma ya so fu mpanifo nyina be chia o mo so fu jima class is life ya mo fa nche na aduabo no kura se o kan bible no ko finfin wa se duabo wom ofoso me gidi ye se nananu mienu nyina se o mo nya ya henfo o mo ti akonya so mani pa so mo ofoso on sa de bia na kasa se mo se sebe wadi obi odi wu kan se sebe no ma bi nko ya e mani o mani si apene kwaku se kaka hina o mo ko na yi di odi kan no ma hwete se papa eti asese ne ho akoye hin wo kromo obenya nkrofo bia momon so ayede edi o machi ntide bia na krasa me toka man yam de ne beto ne krasa na me de Ghana soso ne krasa na ifa na obekwa yesi edi asema manapai enti wo sabe mpredo ohini wo fra bonte ba ne se wo ba na omam yenu akontokwa na wo di asem na enti wo hu de odifo asemasi me de bia me se obi a wonam right way no wonam ne kura kwan so no ana pepepepe yo no sa nipa no ni kwase edi ne ho agro ebra papa iko ye ohun se nanan atwitwa ne kasho no enka moja kura bitimagu ewafuo mo because ade de sa no ma ne ba na ebi nuru we kamoja bitimagu ana papa ya nkasa anu ohun se no ahemfo ne mpanimfo bi wo kuro yi mu so ye di kuro so ye ohini o wo de abedam amane ne amamre wo ho no papa ya ye udro from wa kototo papa so udro from wa kototo papa so apai na ya balu anasa football ana apai anasa so fu bidin apai life mi aminua asamwa ni din o sa apai life asamwa adu time ahun sese wan hwe ya wo beka asem bia ma asantema mu a obi at o town no nte wasese nipa so masi de hwe kwaku vosu ba bia ni wa wo bekwa yesi ekodi asem na apai ede na asem wo yesi apai papa de asem abatuma se nipa so masi watwitwa ne kashi okwafu mampa kashi yatwitwa obusa wo se no de nya no nti na wo baaye na akwonde se srem yenu sen wa yedi ba ko no esa ko busa se we so ano de srem ba ko so che ba ko etu ko ye ne papa mu na udru afromo no e de ne sese wo ye as a good ken no akade ka busa na ho na ye sei akwasi haide wanya de ene ni kwasi otwitwa gu na esa nka babo mamane enso wanya atwa gu awe opani ye nkofie na sembi akoka obia nu asemu a sebe ye wo fie ye kan na se wo nwu ma ye kan ye de sika na etwa ya no ya na ke hu se yes ofoso asem ne tintin ntetie mu anse wono ohine ye fra na wo se ye ka sa asem no producer ka se ye bete ne goes na bete ne kan o wo sika into wato wo mu wa ye ka obi nka bi na ka kromu ayati akra ketekete se mato police akra ketekete wo se mato hene akra ketekete because of sika ekuta nti we papa we betre ha ono no woni no right o beka sa asemi me se papa ni ho be yahin he ne ho be ya sa wo hene ya omumienu aye ka o masemi ne yire o hene ne yire ne nkontadum ni miamanum omunya beta papa yi nanso mo nka hu se omunya so so la no ma boto ban kwa so de mu eti ade e koso e ne kre se nkontompo anasa ne kre na munwa matema se kira ka no Ghana ye ntu sika nivo sikani ya de nya o san wo support na me se ya na me daswa na me hu se Ghana ho na akokwa bo na me timani na se me hu se ewiase na Ghana ho a etime hye se yankopon kra enti de ekoso yi sodo mongomura se be prayer ye no ma ani ni yi o because de ekoso yi ye ya biti wo mo so da so tiase do ofio do otwa ka na kani wura se wona nton bi mo foso ne nke nyina ko me kwa me se na se woni agya no na o mfa nsuo mayen o fa nsuo mayen no wa preso ni bi konfa do mayen ye tensuo nani etigada na na wo yi ye wo yi susuo mpa se so wono anko beti ase sa obi adua ne kashi ukwa ya ase afa krompo de wo twetwa gu no kokan se media
na se be progress e wasi fie na tenant be ha dan na se osu betu na woni wa yi ni no matugu be ba so be busa tie for mo temi no mo hwem yo yi ni no matugu ye de famra kwa so ne ma famra hya wonsam e fa se kan kwa fo mo ngodwitwa na ntoma ayi friends ayi really any santomago mre na ukotu nipa bi amani twa omo a papa bi nafuo me se wono oboshe na pam akante wofuo me se wanya no na oba nafuo mo sesan wofuo mo ntima nkuno me de na waba ntima che no me dia ade na kwaso Ghana hai ya trafidie su atufu aka afedi ahemfu ni binim asabe yenim se ni da omo so no wai ya de omo mi enu nyina ahemfu na de wo kai mami papa wote na yire wonka bibi nkyira wo ana omo brangu so ya fro wa gya ho asam ye busa se de hu ye ka ana man kan kyerɛ me emra hunu saa ene de te Ghana okay enti abade ne nkyerɛ papa yi aha wa be ye beka se bi nyansasam acha ne wi a nyansasam ne se omo so anhu nyansa bi na se bi omo maka bibi nkyerɛ ye be kyerɛ ne baabi saka shu no eno se gu ho se gu afo mo eno so mpempa bi mra so mo fi so mo sikento mo do mo ato so ohene na ya ne kasa yesesi anana wo so wan fre ne adade ohene ba ko no wato no okay wato no so beka na asam ni nyina no wo so tie ohene ya ye ka ne kasa ye wo ye yi utim so o ye timfo sika kuta no didi wo pe no wo ye enti wato no okay asem bi ni ho adanse twa ho de adanse omunya do me wa wote sa bia wo hene bia wote oman mu anani pa bia wote oman mu na sika ni bi di nsamfo na se bi wo ba kosopo wo ko sa nipa no wo kura nyankopo kama kura de ni bufu kura che sa nipa no kama bu betumi afu enu ti no papa kwa akoma to ye moate na ye kan kire ahemfo no mienu se sabia ku sabia nyado enya nduru sa na ye papa yi kasa no o ka sundue sem ma ne to makoma so osemeka amabo ene kashu na watwitwa aguo no kayempe reasonable money bi ne mfa mane mfa mpata no na wontwa asem no so katwa ti papa asem no bae no aposifo a wanfa ankoda wo mo no oyɛ mfomso esena ka ma aposifo te ebi so mo na ebo ban wo Ghana mo na ebo mo ho ban wo tachiman fam wo watemase eno nti ko mo so ye no a antumi anso no na Africa bedan ya na Africa atene kwa no na so no so nkyere se yintumi mo yebeboa wate to the kwakoma to yem 0551931931 0551931931 0548931931 hello yey kama pa wani ogolumba omna samwa na nayere obia hu odin sa akwaban no we do ba de na se we mo fa se SK Bolas na management wadi ne mo bo ase ko fi ko mi kasa fi o ba men te yo ba umia awu bi on kana bon bi abe fine aga me ka sha na na se wo ma nani ena wo isa se se wo fi ko awa obi sa ko da to ru bi ko mo bo se na no bo de se so ni area no bo de no atla be bi de wo ka o bo se ara me pa so ma ni pa ko na bala ga kudi no woni na o se yo ko fie o ka funi na yaba akaje fo na kwa kedem aba kamera won so ngo tumi ne be tama ya baba kamera ko don say yes ko di muade ni na me nyaduma we ye SK Bolas hello so ye papa na o so no we pa so na sama ba Sompa na wai okay kuroni obo di boabe na o kanu ofoso free me kuro mu kwa ba bia wo bia na o ko boabe ho okay yesero akuja number 2 kona ye wo mi en kasanji ufi wa na o ko boabe ho but e ma obi na fre en ka bu yankopon kwaro bo on tonten ofoso ya so ba bia be du se sia no udi krisosum be great woni so a ya de wo ka bi jaw na ka so na yankopon ho ya kana yiribi na nti ofoso wan kan yira ba na papa wo anya fi abone so me da so okay hello maybe afrefre udi katachi papa na sama ka no Kitio hello
My girl, so baby, I free udin. Yet you hello? Sompa na wa sugus when uti. Oh, I don't know who man is adian. Yamfadie. Hello? My girl, so katachi baby, I free udin yet you. Okay. Also, na day. Oh, Kafra. And why chia say last week, mo baby. Na ohnini busa me ho asem nam se yekuhu na mu no ewo pachi number 2 na waye nya media. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free udin. My Joso, last caller, baby, I'm free. Hello. Oh, what is happening? Hello. Hello. Yet you. Hello. Hello. Yet you. Ya can't mean him saying Humano. I catch you say, oh, Fran, what from free TV no so. Chum free one, you bidding come. Hello. Hello. Okay, I brought you young corner, young humano. Papa, said ye cano. You better compare before so a baby what come to him. Why? Noki. My name Francis 0552 095593 0552 095593 and now 0243 585878 0243585878 ya bejene so na ne ha obi an ya pound up mesibre e de amanofo so be ma Mr Ajimai Powers Endra na odina woda me lecturer no na kire me ensentry adwuma wo take school of journalism and communication studies papa e ba wo masuamu a wo ye mpanyimfo ni bi e wo ya santimantem asenom wankasa wo yere for Mrs Powers ya odini dwuma e wo ya santua senior high school one omadofo ni nyina na abusuafo ni nyina da de se yen kan cho se ye do papa ye rade nkoso nhwa man kwatente ahoden ene apomodin wom no tutu anamon so ensie no Mexican so ewo ubotom nti happy birthday to you kwaku erade nyo kese pa yo ya kwedo Oforisuo ma me fine happy birthday kese so ma mi nwa peni ne ire na najiwa hima papa bi so mfa wana mfuni ne ntoso ma me ai najiwa samwe ofu asante achimdwa so na nka enoti edine nyapa ti na najiwa sede ukunu pen ene commander sane bekam ha na najiwa mu chezo mu happy birthday kesi pa Sompa TV ne Sompa FM ye nyina jam ema happy birthday wo wo bisho nyina se nyankopon Oforisuo ye nwa bai odaso yi e friend na najiwa mi nwa pani ben a friend no do friend commander na we dwaso ni na nkan na otebo ne bra enne eye na woda kese pa nyankopon e de afe ba kwa kan mfie ho na je wa nyankopon chia obusua o papa na o maame ene wo nwa mo nyina se nyankopon enya okese na nyame ma osika omo ahoden ene wo abusua nyina ukunu ben commander o so ma happy birthday Nrada na eye ohene yire na woda na it was celebrated in a gangster nra na nya asem ketwa kra swag na swan wodene victory
and na utimi se vitra so ho no na adagye ni poso yes abofode anoti yensre nyame se onto ne kwanem so ka so be ya ponche nkwa bia mai ana refi mekai ti atwen mo mfa bibia nyi ne ho andabi ayakra waye eno am ye she fridge mo sam do nim se wo de wo kan wo to a wo kan fridge ni na wo kan so a wo ye fridge ni yenim baba also jibi de aduane de baba ye so a ye betwa ho picture na de abeto so na na pege so ya chia no na na pege otu for cameraman chia no pa yam fanchi akase enkoma pristia commander amse kokosa chiko investigation ogene feso sa na posifo se ye bana mo gege ye feso sa ema adwuma no kura timi twetia na ye kama pa enadwo ha na ebrebe ma na ye